possibilities. Ebusia yemu akwaba yemu atenase ba Coastal Television do big time ya 514 channel 54 you go TV do channel 22 ya Centedio and the Center Gases on the guitar box and the pay Facebook ya live na YouTube so or live nti se ko hwa na ewo bia no yanyo beche na anda so tasbadi nyamina na dawo ma webe na bo wa me hade chipa wa me hu kan ma onoma wonende dim kwa no chere eyi dada ba se yakwa ye na nfende mu no ye dada wufu mpa yane ya me we nya hena bonkom ntanepe asam na kasepa na yede papa God yede wase na si yede wasa ena ya sedeni nya no ma ye pa kan de amehin dado nti heno so ye we dade de ede ede da chehini na da ka bia no bubu amen nti fisa ne pekisi yibi ma owo mi bia no papa God ye we yusum ye we jeji wo mu de emma womba wonsa kan tane pe asede ya na yadema yentase baade yami omevi mo akwaba ahinwa hinwa apono me yede nyamina dom divine selection wa nyo tede me kan yankopon na adom arakwa we bo hina bo na pay de yembosom yes nti yeda na ase pa na ebusiafo se yeda yamiasa meja ode yeda edwumaku sa ane pay wona dawe mara wo se hinasen ma yede yene djumede yemwache mone mix yede bra homo ode da homase enti yabada oye hina bo afasa yes ase edefi oye NPA mechire National Petroleum Authority osi use gas na busende fie bia ni wa ekwa hu gas wo anebe won fa gas won fa yedjuma osande ende bonu edziba medziba na rampo wa ya akona kaka gas kan osande oye ne ntap nyema na bebejema bu oho na so gas di emada apa na ekowanyim NPA National Petroleum Authority also use gas that's the sonko onkoma NPA ya fast be ni biso yemfa ma oye king of the universe so ya King Kong obede materialism ono water bo selmo nti bede materials ne papa na odeba ba mo waso eda ye wedwuma biara erhwehwe nti sa ebesi beneda na pe me kan fa mo de bo model ko oye Kekos Accra highway no do me kire regional house of chiefs one opposite pepepe abrasantentin oso king of the universe wa so yokoren the ma so na ko abra Kekos abra eifu antabo funuma king of the universe abrasantentin oso no wa so yokosen ane pe ko na onfa bede materials no onfa mo ya fast bede be so onfa ma finger linking fast food and catering services finger linking fast food and catering services ejumaku won so waja atum de ezibanu biara ebezi na anapa enwabe hebrew no wo de bosom wo sunday ziban no menyin pa ho de mo gene na ado na odi edwuma de manapomfo o da so me pepe nti de ziban po me be feel good that we delivery na waji orders so emom ko ankafo school park junction no do eho no asayi wo ekwa finger linking fast food o de ziban bosom papa asebani biso yamfa ma diesel gift shop de achede ban na pede e de chewodofo bo modern ko diesel na asoye na awo place order na kekebe o keto so budget bia no diesel be mo no wa achede na e da keche wa dofo ko pedu Kekos pedu interbet traffic light na so pe diesel o sheho obobo me da achede papa no
eda kama adofo edwumaku na adawo me na ne pe eja wo se hina senma enuanu benu yede yamho achen dwumede sonkwan yede brahon na mevi anepe motivation yo ASORBA anepe motivation or say when you are grateful for everything that you already have and to realize how blessed you are, you create space for more blessings to come into your life. Wow. When you are grateful for everything that you already have and realize how blessed you are, you create space for more blessings to come into your life. Wow. Do not just say mo so da ewa na itu hu mpode ema eya ehoho wada ewa na ishiripi oba wa abrabom awo ewusia anepe yen kwense sameyen mo wonyo so da ewo na wo bia no mo wonyo so na hoho ho de ewo damad prako no wo mu na ono no ya meso odi inhire kase no odi bebra wa abrabom anepe yen kwense sameyen dodo nara na yen so da yewo na anepe bia de bia yen dem yemi abomedanyo nyame ame abomedanyo na mo nkofo ko wonko bi na so bibi sunku wo ma ya bi ntum ye bi yes adibu ho enyimi ya obewo bitum wa ye na ma na aka ho da ya nkofa ye wonnam de busuafa ye wonnam de nuanu ma ye wonnam adibu ho ya ebi ntum ye da ma de prakona ne pay motivation ka che hende madamado no mo so da mad prakona e wo no na ho what the madinum na yamiso or the more bodo or the bed or the babro and the payation credit na akekon na enye da de samawo no mpo nye hu de the madin na oye wa chede wa ebe ayi kra nkomo kra na ebi etubifo mpako na unampa asema eken no wa abo nti odi hu da wo so wa chede damna asomnete nzane payation credit na ya kanfa mo de mo waso yin so da ewo ma bi azika botoda eti se yes credit ma ena ono anepe yan kanfo mfa mo de enda ya blada na ncha oda yeko oye mpano yekedi nkomo na so nda brede yan nkoma anepe ye bedini na no afafafo ofekwafo obia ka ho enti embe yan shedara nkompano nkede mpano nkomo na nkoma ye bedini na no mpano fo hu omebi usanda obaye abrabo no mu nkomo ntomfo da wo mpano ana ewekwem asaman ofo hu bi papa na hin na yetiga na edi na Ghana nsam na yebedi ntane pay ye the center focus no babro ye the center focus no babro wia ye boko de baka ate abakansa ne pay no na pod no ye boko na yakaba abem ye ba be na pod no wia na echi ye besinkunga besinkunga ye yimpe fa batena ase na ya hwe abrabo no mu nkomo abrabo no mu nkomo a ye bobo no ane pay mo mboni ti kokom fa mo ni wia na sempe fa batena asa na waso wadwenkyere bi a edaba ane pay nkomo kra ye bedi pa ma aso yin nzama abanon ama ya atase wo oye economy ayedi yedwuma no the economy ni wo fam economy ni wejina na wejina sabua ekoto de kona ehunu wom ekoto bancha ehunu wom gobe ekoto ehunu wom na economy wejina sidin mu akofo no ehunu economy no mana nti Ghana fo baye ahormu nchen edusun biako 71% of Ghanaians no wish de ediban kom oyet nti ibeti nkomo krot da mo no ye wi a anepeso mo yefi de kwafo sesiale bon watse wodo abana la demo na kawo dada akawo no pose wo tue so wuntie wa be bo ache bindin na ebono so wasan wa yeda watse wodo ibeti da mo nkomo no so a otse da mo hi wi a MPP amanyi ku akoto aba wewie ebusia abatu ne kire no anwosema we pay mun ehu one de ntie bade honorable can akompra ko Japan malam wafa or battle no party mewo
oye no kwa no ye no kwa na se oto pata obobo Ghana na ombo Ghana yin sama and pay bedun komo nti me ba ye mbra na ye ba ye center focus kasebo kakra nsaka no e da twa mu de wi a ya twa dwumedendo abufam ketikeku ASORBA KOFI ESSUMAN me ma chaba Mama V ya na ye mbra na center focus mfancha obodo Shama Musamo Aquaba Moatna Simba Costa Television, do Center Focus, Casab na Yadebra home. Na Yakasa Sefi, Agri Memorial Zion Senior High School. Awofo nye atechefo wonkabum ko ayefo PTA. Waye mbwaso ko da ama Agri Memorial Zion Secondary School a. Da mombo na ye de ensusam oho adesuafo no ma impo wosyembo kiti. Eno ye da adesan woko nkroto ahowa etwa school no hisia wo oye brafia na no kwado na okohwehwe nsu eyenti na ma oye apampamfa ana awofo nye achachafo woni kabonku meche PTA wadwene hu nda da bi oda we da mamboa otedam na wodema adesuafo na bra wusi oye mechanized boreholes nkwa ububu na nsu aba mamofremi wonye bi egwal wonye bi da ho school entar na odaida obaye oye school hono PTA fo wone fotesanfa oda honano obonsamtwafo nchem na senti potimpa onam dem wodi djuma no na yakohweda treasure okanibi. We had big challenges with water in Cape Coast Central region, so the children were finding it very difficult to have water to bath, to drink. So the PTA took upon themselves to build a borehole and did this big project. It is a project that it has really cost us a lot because the dues were not coming, but because we love the children and with that passion, we forced ourselves to do it, this project for them. So we are very grateful that today the children can get water and they will have sound mind to learn and improve their academic. My advice to the children, since they suffer to get water, we have educated them how to use the water wisely. You don't come and misuse it whilst you don't even need water. So they have to manage the water well. They have to also manage the project, maintenance. They shouldn't spoil it. We have even educated the boys, especially, that they shouldn't come and spoil this thing for us because it's for a generation use. So we have educated them how to use it. Na PTA one vice chairperson na so den sem tugwa na obonchireme de isusam na ohaw oye Agri Memorial Zion Senior High School no na oye abatan na so one ohaw inte se inde yenu da yehunya na oye abatan awofo no honambo a woboy na bibia otedam no okre vice president no snasami. We are really grateful to our God for such opportunity and for getting this project for students to improve their learning and their academic. In fact, it has been a headache for us for some time that students are not getting access to water. Sometimes they will be in a long queue waiting for their turn to get water. But because of the PTA Executive 2026 PTA Executive, how they are resourceful, they are able to arrive at this great project that it's intended to solve and improve and have a healthy learning environment. And therefore, I advise to our students that there should be good maintenance. They should have, they should take care of this project and this property we've given to them so that it can last for a long period of time and also address this unforeseen emergency. Thank you very much. Na abua well done oye mechanized boreholes nkwa waye wadzere ma oye school no mpanyimfo no
assistant headmistress academics oye nano na odendase sonko the ma oye awofu ya chechefo wonu kabonkom che PTA mpanyimfo a obidu na mudumaso no wode ma school no nsama no so kan bi. On behalf of the headmistress, the management of the school, and then the entire staff and students, I want to say that we appreciate this marvelous work that PTA has donated to the school. We are most grateful, and we promise that we will take good care of it. We will make sure that we maintain it, and then we take good care of it so that it lasts for other generations to come and then enjoy whatever you've done for the school. My girls will stop climbing and then descending this bridge. Sometimes they get too tired. After the day's activity, they have to run for their buckets, come down, fetch, and then carry it back there. And it's very, very, very tiring. So this one will relieve them. We all attest to that. Last, I think 6 months ago, PTA donated about 100 bed states to the school, and we have kept them at the boys' side, the new at the boys' dormitory, which came without beds, and many others. In fact, I'm new here, but the few ones that I've seen, yeah, if I can recollect, Ruth Mary always call me, Madam, their septic tank is full. Okay, Lucille, and then she will call the chairman. We need that, and then they will come and then fix it for us. Was it before we reopened? They did fumigation in the whole school. So they've been doing a lot, and we really, really appreciate whatever PTA is doing for the school. There are numerous that we can't mention them here now. We need more beds. And then again, we also need structures, dormitories to accommodate our kids because there are too many in the rooms that if we should get structures to accommodate them, it will help. And that will ease them in their rooms and also help us to move from the transitional to the single track. Na assistant headmistress academics maame kese wie no ena opanyina ono ohwe mmofoma no wo baby a woda meche senior headmistress house mistress ono also all benchime da ede woda papa na adesua de kasa na osue oyo school no anompo adesuafo no ona nyi ESSUMAN nti se PT wa ba da mo nsu da mo ho na PTF umboneye senior house mistress no snasama okay ni bi. Oliver asks for more. The girl side has to be walled to prevent antisocial people coming in and some of the naughty girls too sneaking out of the school. Yes, the people are coming from just our neighborhood, the people surrounding the girls' side. In fact, they have encroached our land. And so I think walling would be a bit difficult because they have encroached the land. And so we don't know where to, that's why it hasn't started yet. But I think there will be a way out if the government comes in. It is when I say na abande nkofo reformda ono so omama school nu enya haw kakra wom na se ibi ademo na se wonya nso na abande ma ye ma wonu mpo wanso wonya na omoti nti opanyina oda adisofri na hona no meche oye guest prefect na so oyire ona no chirem bo oye nsɛmtwɛfo bo wode sɛ wanda PT fasa na waye tiafo osande nsusɛm na ɔhaw agri memorial Zion senior high school pa na mara nketempo ya ketese nimpo do obosua bucket ana bokitese na pompam echima akobrafo yew akogre here na okubu nsu ansana obugu akọ school di oye na tete pa nti guest prefect no suna sama okay ni. We are very much grateful for this project and then the many other you've already done and the ones you are yet to do. And then we pray that you keep doing them for us because
we need a serene environment to be able to learn. And all these ones are adding up to the things that will make us comfortable in the school. We are so much grateful and pray that may God bless you and continue to replenish all you are losing in order to give us these things. Thank you very much. Yemfi Aga Memorial Zion Senior High School wonensem na yenko oye abiase dominance na abiase dominance na Dominion Foundation wakayen cheche zama adusiafo mofama wo oye junior high school there se obanda we bogo school na wafa secondary school no tieda oye mofama yarankasa na awofo wona asudi na mum mofama awo na enyim za wawoden mu odu kosa eye ho ade nti se mata enyim mpempeda idu se ye kabofo kasa english a enyim mpempeda idu social studies mpempeda idu nti da me na onu na ode se erebafa no school na akwa ode hwebe be wawoden idu ansana na Dominion Foundation ewaba odano mame mata anan ono kaya da mencheche de ma adesuafa owo dominasen me nananu ma hemfo we bisa ewaba mata anan de anajenje biara abaze dominase anadominase ko no suwan sukuru ahen no wom wabafa sukuru e bia sepe ana sukuru kote no wa mahondam cheche no nti nananu ma owo abaze dominase wada sembi se gu ewaba mata anan de wantase de sukuru bebi owe obi ni mu kote ni mu mbede wa mahontete wabra obi choose woni school sa obokwa akusiade na nananum sam a wakan ne nsam bisa obi se no ebi that's been adawrom onyimide dominance ha schools no doso that's been ye afasha school fui ya pick from various schools and I had one ba abatina igomma ya fere gabono it's masra de nka madam ni da se brabo do no ho mean there it involves money a cow what is it now so mo from here oba yi obiara nya mfanse fo ba kire buruku yi kratai obiara nya nkokwa but say woni na schools ni na wo bai ene wo yende school biara wọ́n ma hon ebia anan enu ongu office na wa hwem no da chiraza fiden ko boboa central make dem de ada ache wo hei enye na nanu mu se ya baka no kwara obi ala hu be bi ogina ade a wo kire yi ya mo from anku na wa ntua da afimu na nanu a yete hei obia ehu be bia no so ogina ya inese wo kade yanko school obi abon subject a obeke do rekaye na yenu anu school say bien Anglican and MA when you them opportunity and they are not going to write final exams no alone. We have other schools, Methodist, Cosdeck, you can name them, you have a lot. Shalom. But I want them adults in the new. Where may you be? Where may you be? Intinusu orukochu sineya my teacher bakan you said it whilst madam was trying to argue with you but it was 100%. Teachers none of the influence from under yadam we will not go into deep there eyo mutu walede intin kai that schools no wo baby and I want to be tell so obey put the wenya buku ni bi no we be tell there topic way Sadam na yate da ebotuma esua ebotu dem course but nyanko for bi I hope some we beni obobo mu choose school sa obobo no bi an din wo because we hu bebia over there offer it's a masre sa oho aduna kanesia fo wo be yebio e ma final student no na sanka book no cost no but mo 11 na nanu ma traditional council na nanu an creatum ya na mo from anu obiara abana bi sisi a wo kofia they will tell their colleagues hey ina za e goju yan me mo wo de kwen ma fadum po mo choose subject a mo ko secondary school ma goye
Nunu no wa matter se baby said na o ko kire mo bien. Ono na tie no po wa anya serious o. Na o fi ono wa ko kire obi a wala. Nti mesrage. In fact, me tie nyina na me ye malanka. School so ho nyina wo ha. Cause dem bia ya ndwene dam. Dem bia ya ndwene dam na no. Ya po ya ko de. Obi a hu ni fe. Obi o ma ya house we ya dodo. We ya dodo. Ayi funa no po ya ka. But unlawful. So you can't do it. And if somebody is doing that, you criticize. Now everybody has seen his or her fault, you know. If you say, oh, Bobo, into Madame Mesre, Sakawa, one living. Ma, I'm probably okay. My young said there, Diana said you or what? Other schools too widely. Diana, what she said you or what? Another follow up to you or what? My young one to so. Na yama church phones once na yeke da da program ya nle ya ye no wahi obo continue through time a wo kwa akotro ono nyim so mebisa da me bisa ebi ana wo hihye no follow up lo yo bajama meka muzatu ma mpinfu wezi nkana aka da daye o da yebubu ezi no na na hoyi na from various communities abenkrom wa ha ya ma mefi ekopon we school home na alke wan so metiro alke na nusu nukrum home ntia bia sanye bisia mpa next year awada yen ma hen trase because asoda adwuma ebedu dwuma ebedu asoda nanu yen papa se also yen yanke se le child na ntase o ma bo na wakọ nkokoro nti mo next year mo nye dom na asem konkotin se bia na ahemfo no bia no kru nkankan na botu wa abo another wa sponsor another se mafam na wazo baba na books 3 ada 4 put about what them na nko be kan wo fon ko gu no office wo hia na wa kankan na teachers no wanya na wa kankan na kire wona no so oboboa ya da wa se papa oye nyame ne pa senche obeya ka villages na schools wo mu eja obotum akọ wa kai da min cheche na kakra da cho sende wonchire ni azabe yehu sensa school ebiepe na wa ba tina chede na nam so yetie na supem ye bohede ye beji huma nkanka transit edime no nyamba ye bohede ye ni sanyapo right ofi we ya ma ye de wasi ka chachu na nananom wode wonen nsam wie na ewaba mata anan ono no da Dominion Foundation na no oda na so bonche na omma nananom te sentri pɔte a onam de ma otu da ma no mara ɔtedam na mata na no komotwetwe so ibi onye papa ye de ye be fa nipa schools too be but them are making na me ye the old students one boy na ye ma wo school all student too na was sponsor one school ye find they say na bi wa ha na bia on so call community school la ma ye ni there in the book no our ever sponsor say sponsor nkofo 10 pa there's a picture now we message e pede ka che mo fama ye tromo na ye za she book ni nti da segwe ni school baby of course for many years Anglican na they he Anglican for wonya book na da segwe ni message woman and I wanna wo MA no so wonya ma mesanya ko lazy woman nti mo kwa sponsor ya ji ni foyin na ya ji ni message enye de bia ebotuma atwentuna professor na mo amensa de mo kwa no na bisa na mezi phone recording na mo kwa na typing the messaging na da sebe okay chem na mozo grofo eja achocho onye mezini artistic communication wo chocho na it on found that some never kind of fancy I will still translate it into grofo na mezi achocho for I'm 20 years afani kitabu no nimbe awo no na modu na nipa 5 wonye bi nti no oye pair the number nti na yenyi bia yeze chiche obia no ebisa head teachers no work am from no one number but nipa wa sponsors at least or there onya copy ena Mr. Nyako
nezo mama dase be copy o sande dase be na asaso no wa mahaba ya be ye wa ha nye de manche dase be onya copy into ye school by school but most no wo ye na ye schools they can it's the boko community bia or there mezomanan mezisibo na nhie biara wo mumu you become from man na nhie bi o asase musimi ti maybe what Usafuni na yeda oya Dominion Foundation wone chechira wakaye de ma adusuafo mofama JHS fa wo bewie na obuchu school a wo bokon oda sebo won kasa wona ahoden na bebia wo ya defa amasa okuchu sa na wo chu school a oboboa won na watse won adusua no do na onon na nchechirem anka baya nananom ntase nsedan yedwuma matanan wabɔ nananom nchirem ho ntase ayeboko nti yebada abiase dam na ase nananom penfase ebusua yebegina ye ewaba matanan another Dominion for one nsamo na yede oya center focus no aba ewiyi yebada ye wo aba yeba yede de boka teya abakansa ne pe na pod no eda so ho yankom resesia Mido, you're not Biana. I'm going to you about this. Every time I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, do you know? Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. Why? Down Yankanawa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Coastal TV, Jumedi Fufaya by to Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern Central Region and Ghana. Ubuntu sama offer capos, baby will be Ubuntu sama offer. Or your one and asadi, there or Saturday or the Ubuntu, or the baby on the Yedin Fubana over Transi. The way and what the man. Or your one and asadi, those in Ubuntu Baba capos. One and asadi, those in Ubuntu Baba Central Region. One and asadi, those in Ubuntu or Baba Gani Nara. Ubuntu sama offer capos, baby will be Ubuntu sama offer. Or your one and asadi, there or Saturday or the Ubuntu, or the baby. In the P and a batinasi, women down of Pediara. Live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo.
Ebusia mama samu akwaba mo atena se mba Coastal Television do de geta ni dem scanner on sabaka no oye 514 ho the mara so na Go TV de so Go TV de na wo ana wo DSTV na Go TV da on sabaka oye channel 54 no wo ho na Coastal TV de mu ho kra na de geta boss bi aso aka so channel 22 you are and pay Facebook here live YouTube so live. It is actually Facebook that now na sawara ma comment no onso won koma yerebobe hu. Ye de be boka ten na pod no ye de bosom ho and pay na ya hwen sama orokodo wo de boka ten mu no na ye de aba ho fe ansa na ya tena se na nkomo biara abakansa no ye de no so ye da chiedo na amepay daily graphic na yadere shase sa ehwe daily graphic na yimu wa mfeyine bi ni pe na odoho akro ne ye suafa ohwe ye ne kwantempondo mekire owura ama kofibu a mfeyine na odem na asema pepere kan de aban ashase de nan sase biara owo no obasan wagina ade ntomfan sabani mpa na otai nkwete de anade abani mpa na wafo inya abani mpa na wafo walbaji ho ade nti aban rebasan agenen sase ne bio ni naran owie na se obande obeye yiza na no 70% upfront payment also ono a market value nti yense ne sodam na ohuye peye na daily graphic no so wana ena papa bi no fane de ho na oye kofinsie poku madase kofinsie poku no fane na odo osre we can't wait forever for oye ebibiri ma nyina visa free na obokwado no kofinsie poku anosi ontum ntwane ma la nchanda wa ashase inyo usande bibiri maha egozi na kona ba ho okudi na no ohiya pa da bi da manu anom no anade bi da man visa free no ama worokwa nata wetum akone ye da mana wa kofi sepoku no so na adwenkyira daily graphic and pay odi baba adeyen ebusia yeko oye the national inquiry odi suafo hwa asase semia so no mfanyin abada ho na asamkro na no orka wa ba men sasa nkofa gini na no osi obesan na wa bagini bio State Housing Company na also we issue oye won pa da man nkofa wa fa honen sase de walba no gidigidi kra na wa baje honen sase da mo bobo ama won sase no so ejineye ama so ba na waya abana djuma na wima abana sasa wadi baye ejuma no koko politics nti wadi oye Randi Abe oye CEO dema oye koko boden nimfanyin da abato oye the national inquiry nenyum na sama orokan de NPP ena wadi NPP what's on case as NDC we will or sector reforms 70% for farmers and 50% the local processing into bonding for stability farmers applaud government into sama or kokubo CEO or that to go more than fayin or that to the national inquiry name MPA when deputy waba fofra waba kra on wagina wa we too the boss engineers in ubutum wabua why one bits fairly well whether I'm a deputy managing director na wajo mo kon na wajo fofra na tum no fanyina odaso fe na the former president John Ajekum Kufuor no fanyin abedema papa no fanyin de ho na oye opanyin so no fanyin de ho bo chairman de ma oye gepek oye owura kwesi opon fosu
no so what the fee na but to dem pay fee wa pam de won ka ye apampam for material strategic advisory board mfama oye AEF no awon wa pam na won ya apampam for strategic advisory board no ahuna wa kwaboa nti se bi so wa kwaboa da e na ono ye bobo papa kofo na abado ana me mbo de ye de ya mina domara mpayinfu ehunu modern bonti we yina aka na mapampam fo no osana advisory board de onye board ketwa na ebusia na da the national inquiry de boka atene so ma anepay odzebayen yanko the hawk de boka atene do the hawk ni nwo no odze yene maame a ohwe oye yene afredwuma do maame Emily Ata na waso na ye behye bugende ma de sha wo shama abato mposoedo na asama yene maame anepay or kinda Emily Ata wa kill seed job Emily Ata kills seed jobs you what's it what we kum another was say oye epudwuma no na 45 oye toilets na grounded hardship bites nti no so ansama do baka 10 other bayin nti that toilets 45 papa no we na so wasan ogum MPP runs oye cocoa board no sama do baka 10 the banu the hawk and no say the MPP na oye cocoa board ground 32.9 billion liabilities overtake 29 billion assets. The hawk do not cut any more than na name one or come out some there. MPP was a 32.9 billion liabilities in the NDC Benu will overtake 29 billion asset nti no so asama or IGP no wa clear or 10-year promotion backlog and IGP abaclear na ni na run or 12,000 officers no wa rise to or nepotism climbs crash nti asama the hawk do baka 10 or the bench IGP why are the papa na oma emman ye na 5 hawks no 2 babes battle for oye organizer job honanu na work da masemi nti eko MPP amanyu kunuma asama ohoyin was 5 hawks no 2 babes na hawks no onwanum na babes no onwanum nti na mfeina odegbe obayadin nyo 5 no 2 3 oye nti ya inya do waka tani bia ibuhuma hona weye go works for no bu oye do so for so da the waka te the hawk no so odi bobo atin ebusia yanko Daily Times the waka tani do na Daily Times the waka tani di I will win MCE no so on very job creation the drive no obobo my youth employment no etum epage no mu wo oye I will win abaton posodo ntine feyina ode aboto no na yeko oye the Daily Times na so na wode abente bi ni feyin the atwo na mba payful na award mo kind stars leaders no visionaries no washa in focus Ghana Media Awards nti so ma mpayful what babadi another the Daily Times the work no ma odzebayin ma mefua hajato ina no so excellence at Cocoa Board masa nti no so no asema the work no ma odzebayin NTC no will be registration for 2026 teacher licensure examination will be matter one
nti NTC se pere e ka chirado NTC another one of what chirado NTC we be mato teacher license examination ko na ka chiobi na ono na wo kwana ma eja abaye chechienyi wo oye nursing training college dam na didn't nursing training college no one license examination we be mato nti no so do bokata the daily times no ma odi bobo adeyin ebusua yekọ do bokata fufu ma the daily searchlight do bokata no odi nsam ahoro ko ebien NPP amanyeku opeyina otu franka anada mesel opeyina sesiare watu abama ndo kutu franka Dr. Alhaj Mamudu Bawumia ni feyine da so na ma ono orakan de Ghana Mons Burkina oye slotano na ni nalan oye terrorista wade ahona ban ono da Dr. Alhaj Mamudu Bawumia oye just oye stronger regional security cooperation dema oye Ghana Mampe Mahama on convince emergency meeting sesia na on kwhwe da masam na wesi wo oye esoro hono na cross monitoring how banks manage their funds depositing into depositors edge into no so that or the abobadin na Sami Crab no truths that onto NPP chairman race into Sami Crab on your chairman na obedi into daily search right the worker tenuma or the banging ebusia ma yanko business analyst the worker tenudo na business analyst so no so abogod no abogod no ma no so or the meminyi business analyst na samanye de if you call ebien as 7 Ghanaian traders no woku hun wo oye dam amombefi wonei nti swafa ohwe ene bambo eno onye numun kor ana ebiendo onu fayin na oda hon na os Ghana we lose oye 5.7 billion annually wo oye tomato import dependency nti tomato antesna import no Ghana ye lose oye 5.7 billion nti no so yen channel so that we fi oye do bokata num eprayin gold board no was suspend select gold buying license application nti say was suspend that no no some papa na mum ibi say we da was suspend ni obofu ba kan ana won fa bin kan obaye nsam no pidama the chronicle the bokata no so ebusua wa begwado na chronicle no mfeye ko ebien na odaba sweeping public lands reforms no so owura amakofibua na odensam odatuga the uncompleted transaction na since 2017 zibesi 2004 until 2017 2018 2019 2020 21 22 23 24 the years ni na no biara wato fitirim years nya waje government land ni na obo so na reforms na me dey we reforms nda do na rensan nkofo nsem bio san na do na kona wofado waje assassin no mu ya wiram with the political influence na wade ja assassin yes ebisem na me ya den mete ebisem nche Ghana na ya wano and the nsem na oba no yete dan kwafo fom asase abana asase nkwafo fom ndi sa abana asase nkwafo fom a na sende land minister ura amma kofibu anan se watu ni mutode ebe ya makwan mo mbandam ndi oba yo hwehwem no mpo so bande abana asase no so we bidu 70% market value no wadzere mo 70% market value no wadzere mo ntebusua obi papa de juma otedam no wobedi na ndama akodo nti the chronicle de bokata no na yertuedo na second takrado water crisis
was obe end very soon pa minister na oraka na ehwe minister oraka da masem na nisi bi do abrofa wo hwe nsu ma obe ya obenya bi no ono na work inspection na wo hwe ne nsu sam no otenen mankofa wode nsu wode hwasambo wode senyan wode siwa pampam wo sekeni takwa wo chine hwehwe nsu ni na no to abadi na wewie peye ntebusia the chronicle de bakata no ma no so odebey yanko daily guide de bakata na begwado na daily guide de be no os de cocoa board no serve gold board no was suspend selected gold buying license application no was suspend nti what the gold board and kwanchefu pay no feyin odi abotum na ayewo sama dani osi metatoris aweku ganafo esan na animo forso we pepira no dam ayewo sama no wari ye DNA test no we hu da monkofo no na oye delegate mo de ba ni ye nkofa petrol tanker no onya crash washewe nti petrol tanker nya crash na washewe no kwa ni hu iwa no obaya tine butu identify the most musin osanda washo ebuso ya yo osanda washo na obanda no odawe DNA test no hu de osimusin nti ono na the worker daily guide and pay other bede about to one more na wahwe ho akwane na no na wayen fe MOFA Ministry of Agriculture, Food and Agriculture wono so wode oye ehihye sonko na wode abobade wonfayin na oda the worker daily guide name no court no wa order oye papa bi de ontua oye 200,000 Ghana cedi for oye breach of oye marital promise say I na nkobibu oni yidi na ma no nkofo nheda mfa adwene mba gobi mfa nheda mfa adwene mba akọ promise wo ye ana promise wo girlfriend say ba ye say ye o wa ho na mu ayo obobo ono na asemi pepe bi aka yedma wo de kidnya sem de bi akota she 200,000 Ghana cedi na onfaahwe mandama beye na manke Canada kompra ko Japan no fe da daily guide na so na moraka ne can won't break away from NPP spokesperson ntina chere se yene papa Kennedy akompra ko Japan ne ntoma yenye nti do plot no hono na kasamafo no webubu na no akara onye no kwar na oye no koro onye no koro ebusia yenya oye Facebook na Twitter oye yene papa Kennedy akompra ko Japan na rankasa wa tweet there obey da margin nti yebezechi na ya hweda owum do be yeduma ana ore yeduma de yebezechi papa nti ebusia manfonsa mfanka we fili no yebezechi kama nti mayentua de bokate abakansa na pod ndo da catalyst de bokate na dogwado na catalyst mo de be no ebusua ade mfeyo kwar mo hye finfin ansa na rande abe ono ohye oye itiri ho na wode nimu bebu so hone daba catalyst de bokate ne be no ade ose cabinet no we move there revoke oye 8,000 irregular public land deal no into ubasene go to the man money bill into ye shelen so na fa reaching cocoa reforms shake up industry no oye owura na ndi abe no fanyin na order n'enyima and pay the catalyst or the abobadi nza the pay catalyst that send me about the new patriotic movement, the base launch in Kumasi.
New patriotic movement. Enti so ababado so alombado. NPP say say M onye N yo ya titi yo ntari so abado ko so ye no kwadi. Yamina obakire. Ebusuada achievers the boka tenu ena modotua odo na achievers the boka tenu modotua oda achievers na sama and the pay other benu odi mfeyi bi aboto na mfeyi na odoto no na chirikwan ananye de nkofi ohyefugu ena wowo oye factory ho na Gihok ina yi VRCC na wasi uba bread oye modern factory wo oye Volta region nti Gihok ina yi VRCC na no so wabaka wasema nso workwen nti the bokat ya and pay the achievers other benu no nsawni bi ena yedire mo huni eruso ye tsere achievers wana na ikofu bi ekutufun na ifure ekutu no woku we 85-year-old ma mebi nufun wo oye mampon eruso ya yo wekutufun 85 years nufun na wokutu wo oye asante mampo nti da do bakata no so ode bayin DVLA na won so wakaka won wo oye hone tima oboko outreach nti won so aka won oye Bama camp mano so do bakata ode abobade no tramodo no was pending no so no de no wakachi nkofo wo ho na woton tramodo no wakachi no mesafo wonu fanyin na oda de obakata da achievers nenyim no nti no so da achievers oda bay national reform de obakata na abuye kudodo na yewo national reform de obakata ya nenyim wo no odi koko ekwafo bi a wo suduti olusu na ya orubo koko su odemu pa na enyim wo na so the national reforms nenyim wo na odi owura haruna dusu na odi chairman asedun katia na odi baba jama nyo na asemo wo kan de NDC na also was the same result at Ayewasu East nti also asema hey I say it's the same result ma ababayin koko kwafo ti koko seta na tensions nkote adanko na no so want to know nti yense so adanko want to know that if Ghana's cocoa farmers are earning less than half of a living income, why do politicians still treat producers' price announcement as partisan traffics? Adanko want to know oda oye de bokate the national reform. Adanko want to know there say yin pefe there cocoa farmers are earning less than half of living income. Why do politicians still treat producer prices announcement as partisan trophies? See, you prefer the cocoa quafu bag na water and a half. No way, yeah. Why the what their politics? Adanko want to know. Adanko want to know, Kosa, why do we reward competence in schools but abandon it in politics for competence and integrity? Adanko, the man no so open. Kosa Adanko want to know in the Home Court rule that a case must proceed. Why should an Attorney General discretion override jurisdiction decisions? Adanko to know. Adanko want to know that if voters
knowledge accept inducement and promises. Are they not co-auditors of the I don't want to know in several mono or does papa. It's my young daybreak. The work catanodo na young father or conuso young family. Daybreak the work catano or the monitor bank on management. On management were account customers and I want to were edge papa Sunday. Say customers munisika wodi kugu oya bank no sa bank fo wanhwe na nhyehyɛ mapankwa ama na oba mandama obeye nti daybreak de oba ka no and pay ma odi bay ya chede daybreak ne ka no da MIIF CEO no so all champion oya ne 2026 mining endeavor no so all champion honorable afanyoma kini feine da oye daybreak nenyim na ma no so other ma abanai de cocoa price no you some sound cocoa price no aban ye hu bibia obeye aban oye hu bibia obeye nti no so honorable afanyoma kin da odi abotu gwan the overseer the obaka no so and the pay or the nkobaba overseer osi overseer and the pay obano osi ECG board chair no we face or backlash nti inye the obaka mita ibohuma all kodo Electricity Company of Ghana when the board chair na abai de nechi den kra ebrade na waye nti also over oye pampani contract renew one papa no wa hya no ho oda bid GRE 2026 VAT reforms no so no nsam no ode aboto oye de bokate nenyim usan the benefiting oye customers na onye business alike nti yanshan so magiyarefo wonso wakan the overseer no so ma odeben breach of promise to our fo asama court kan nti wasa podo 200,000 Ghana cedi on more compensation nti court as a businessman ma no so oluche dem sika no as compensation God board no was suspend or selection good buying on a license application was suspend nti we su na mrepomu no obesan wa yire won ho na wa hwema good board no nhihye no anade one application wa kwaye ebu sey ko the source de boka tena the source de boka tena wa do godo no asema owum no former finance minister ina nimfayi ne da enyim ho na the source was there MP ina no so wa fire RTI request wo oye attend special prosecutor oye honorable Ken e Japan red notice order ma for later no so order abotuga board was suspend e no so nsam no bi wo oye the source de obokata na former radio universe manager Alhaji 63 oh no so nkata se fun bio na the source the obakata no or the bay nti the obakata ni bia ebusia ndama bokodo papa or the amount Dr. Alhaji no bi amianu fayin da the source the obakata was MPP to establish policy unit baumia nti no so da or the bay the mara na the obakata the source or the dam ayahusemi so or daba material papa former radio universe manager Alhaji 63 yesawma no so on kata sefon nti damna oti ebusuayanko
the new finder, the new finder on Aussie, Ghana to become Africa's 8th largest economy in 2026. Ghana is to become. And see, Asama, or the about the Gwain. And say, or the finder about the war. Or your GEPA, Moche, no source, Ghana export rise by 8.5 million US dollars in 2026. In 2026, Ghana for exporting in ano, while rise equal to 8.5 million US dollars. So no chere kaka we chiri papa nta asema the worker the new finder ebusua and the pay other bay. Ghana's economy still also wardrobe nti ebusua numu nsam no oye bebre na ebusua ye begina oye the new finder the worker no do na ye de oye the worker and the pay bakansa no na podo na no so yade aba ewiyi na ebeda ye ho aba na yekoba yebidin komo yeba tenase na yedin komo a and pay me boneti me de kire wo no nkoma yebedi ko ahwede koko kwafo won samansama no oteda yereko ana yerba damara na yebidin komo kroso na yahwe omane Ghana sesiale kasa order wache de economy why stable na so edibanable onye stable edibanable the wala osinse the room nti 71% Ghanaians na we worried ebeji da mun koma ote da mun apart from 71 Ghanaians no so za owa no so obua mandama owie peye papa ma nkomokra no so ebotwetwe nkomon ona na anepe no so mother atu wenyim no na ansa na mmoko no mamfa weather forecast Ghana Meteorological Agency for wadi abotu enyim no mfa no mu nsam no mfa mbro na yehu da anepe yeni wim no bobia obaye dan yehu no bobia ma obaye nti Ghana Meteorological Agency da wadi aba wo oye 24-hour impact base forecast no ma obeye hena yewo mpano ina no anepe bibi kakra na obeye nwinwin nkani na ewie bobo ansa na adasa nti yesha na so ewie bobo so na no beye den papa na hena yewo mpano no hena temperature akoso pa no akoso no obeye 32 degrees Celsius nemum okofom da obeye 23 degrees Celsius damara na hena yewo kwam no so yensha ne so na hen temperature no okofoma obeye 22 degrees Celsius nemum okoso da obeye 35 degrees Celsius hena yewo kwam komen echi hena yewo etifidu mantom no yensha ne so pa da hen temperature no obeye 23 degrees Celsius nemum okoso da no akeye 40 degrees Celsius na tseso wono ndama bokodo no ohia pa da ejanum enanum obada honwodo na ebe no so wetum na wayamboa mama onkabande wanda honwodo ana wanti ana yakati atoyenche bia ntono na anepe de obakatai mesahum ono na Ghana Meteorological Agency also wadi abade yenya hweye na yenya akwama ye kokor na nzama bufo odi amahem ebusebe mujirado na yenda ye ho yambra ye ba yede oye nkomotwetwi bala owo so yede abro ebe from kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN yankwa mesisi a na emfa nkomotwetwi so emfa ntia hodo
Mido, you're not Biana. Uncle Fat you have a so every time upon I just a baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me be the no. Sister Coast pa. It's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankana wa. Ah, Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got oh, yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Coastal TV, Jumedi for Fire that by to Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern Central Region and Ghana. Ubuntu Sama offer Kepus, baby will be a Ubuntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Ubuntu, or the baby on the Yedin in Fubana over Trasi. We are no what the man. Or your one and Asadi, those in Puntu Baba Kepus, one and Asadi, those in Puntu Baba Central Region, one and Asadi, those in Puntu or Baba Gani Minara. Ubuntu Sama offer Kepus, baby will be a Ubuntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Ubuntu, or the baby. A in the P and a but Nasi, women down of Piara. Live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Mido, you're not Biana. Uncle Fat you have a so every time upon I just a baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me be the no. Sister Coast pa. It's a winning gas. I'm using the why. My wife.
Down Yankana wa. Ah, sister Kos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got oh, yeah. Coastal TV, you may differ for that by to Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern Central Region and Ghana. Ubuntu Sama offer Capus, baby will be a Ubuntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Ubuntu, or the baby on the Yadin in Fubana over Tanasi. We are no other man. Or your one and Asadi, those in Puntu Baba Capus. One and Asadi, those in Puntu Baba Central Region. One and Asadi, those in Puntu or Baba Gani Minara. Ubuntu Sama offer Capus, baby will be a Ubuntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or the Ubuntu, or the baby in the P, and a Batanasi, women down of Pediara. Live Ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. Mewe. Fiti tanya fawudi. Yesi mi atumi. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Ebisamu akwaba mu atena sembe Coastal Television no de geta ne 514 channel 54 Go TV do mo achi di medinara na anepe ya atena se na ye bodwetwe nkomo na anepe ye bezi nkomo wo oman Ghana za orokodo nkomo baasa na ye bodwetwe ho nkomo ekruye edibana Oman Ghana yedi watete petrol do dollar akofom economy ni wejina nchode de mano so oyedema otena na so de bana ntedam full mentor 17 last year no did demand 10 BB. And so, Amadawa, don't do essentially. A good far walk or ye, Abuchi the dollar con. One so, dama. Into Yasha Quande. After Bassino Quan, 9 check, a quarter fried rice. No, you 60 Ghana, 70, 80. Into watu dia watu dole na famu also watu dia di nanche yebudu oye baby a order watu edibana bodo nche kite 20 Ghana nanche fried rice tuku
na so nde ode ho aje bi ogina na nhwehwe ndi abede gwa chede 71% of Ghanaians wusu ediban kom aba adentra nkomo kroyen komo kwa otode bien cocoa price wa cut down 28% na what's wodo cocoa no bon 28% na what's wodo na mulkasi yale na dana cocoa board wodo cocoa kwafu wodo ko da na wasen what's cocoa do senti pa onyo bien nya wotu cocoa da no chere ekwafo ahune nsisi osefata honana echi ewiyin oman Ghana political parties are whereby ni na fi amanyeku dada na oho na ntinwase ni wepem dami MPP wakoto aba mentemwase na yene wafapanyin oye alankash alancha manten ola movement afafranta movement o hwere movement party waba of MPP inde basenya no so ekoto aba ma ya entia ono nam kwan mu chede onabo ken akompra kwa Japan also about no nti orbobo no na so ode nede odaba na me pre damun komai ile yebedi damun komai e basa yeda to wanyimi ena yebedi no ho nkomo na yebedi nkomo oteda me na de menyim no ye kompanyin ho ya kaji mpanyin sam ne da shi nkotodwom ama se obana ho kira yi kekepe ya o kire yenyim bebi a yede hanen besi aduma wa kwa adum nti yensa aka oye opanyin kwame anan amwa papa akwaba odi mahenwa ya henwa aponu mu yede oyedodo ida wa dasi ansi yenwu yedodo odache ifie bokode boko I know ida anopai yedin komo ye hwe oman Ghana yes asifi oye yedidi sam nsama abedugwa chede dodo nawa rusu ediban sam na nche bebi a watetew namado we kudidi nchore ediban so watetew do ediban sam no ye hunedam mepai isomede yo se yehwe edibansam nyama watetew do na ediban no bo mo gina anade mpo baby orokosora ofi hene bai se yehwe nkano na ehiara mpanyinfo yeboto ho no wode ho ahoade ne ye adwuma ko adwuma na America na dama so na afnafo a dodo na wasa afarefo a kasanara ye afnafo osanda kanon fna wo fna yi de wo kono tabona wonje ho ahom kasi bebi a wo bodu ato egboa wo botwetwe wa kono aba nti adwuma no na ye fna adwuma nti bebi amekobi ame makasa na wakana ibise bebi ofi a wohun damna na ote nande oya funa adwuma so onhyeda ye funa adwuma so na ahead aba wodi si ma ende elekwala na tim na lekọ ena di be ko adwuma mu so a kano no na kuma na yedi bundua na wa kira apa na kegina do nso nde waso doma anode chainsaw abama wotum wodi bundua emfaso a wa ba ko adwuma na fere adwuma mu nyina adwuma no otedan mpo a
ɛna nkyɛ ɔde yɛtum boem yɛyɛ no kase ma adwumani bu no yɛato dam ekwadwuma na afena adwuma no akye osan dɛ ɔma nyim aba nti sisia no obiara ɔrepere dɛ obenya brenyi na adwuma ayɛ dodo na was white collar jobs nti yɛyɛ dan na yɛyɛ kodwuma na afena adwuma no se iya no to nkyana nkyɛ wa bada nda yenya machine di bundua yenya machine ya de kopo na ɔkyɛ dɛ ɔde yenya tractor so a ya de bodo osanda aso na sekan mbere no ɔwɔde nkyɛ dama biri otwom na dodo na baka da na hehehe ya ndua akasa nkotin ya bebiara na edwuma wɔyɛ no hɔ a ɔyɛ nti sɛ yɛrehwɛ na nkyɛ sɛ yɛde tractors reyɛ edwuma eyi nyinaa yɛ agya atumi dɛ nyankopɔn edwuma bie ane baasa na ɔde ma nyimpa dɛ yɛyɛ na nimu mfaso no mpo yɛtumi yɛde akɔ factories a nti yɛ nyinaa yɛmpere ne yɛnsu ekɔ edwuma mu yie a nkyɛ dibankom damabiri ɔmba osane hwɛ dɛ obodu beebi na sika baba a ɔwɔ dɛ nkyɛ yɛde kɔtɔ tractors yɛde mmeranteɛ ewie school mpa mugina mbɛ wɔyɛ agric wɔ school na nkyɛ de ho nyinaa yɛde ho na ahyɛ kɔ adwuma mu ɛho na wɔdua broli dua ɛho na wɔdua tomatoes dua ɛho na wɔdua biri biara yɛreyɛ na so obua ɔbɛda na ne bobɔkɔdo ayɛ den ɛna sɛ yɛyɛ yi nyinaa wie so na nkyɛ yɛnya no dudu mu nka no yɛ nananom enyimdii mu no wɔyɛ apa anadɛ ma wodi ebro na ade wodi hyade na woku gya wase yes amambo ansel afiri sa wo beyi bi wase na dua anase no wo begya kesi abira ebro foforo ba enwona wo ba ye adwo wodi bi sie nti na esantofa wo bu wo ba de wo se ye nka de puduo no hye ohwe ye bedi ba ye ana adwo woda aka hye ho bi se de silence a wo ye no a we be ebinum be na nsen po wo ka de wore bapa stock ahin na wodi gum nti sa hwe o ma nankasa enye de ami de ba mo wo de panyini bi ba ka de ma metena ha America yi onyi mo hwe de owo de ye dikan ye di machine si ye adwuma mebro na nyama nyina obu na so obu a ye di bi esie beebi dam adi nyinara onkodo hwede nche meyewoi yampa no ha na nche wobesi bibi da nche namubu a yeda hye ho anam no so adime no se yaka foodstuff a nyam nala so ka ho se na intumi ndi wufufu anawu bibi ala edibanijan na so nde hwe owo masu ye nso wa ba amande obi pompe da obokopo osane yebu ni de oye atetekwafo edwuma nti obodu beebi a anam no mpo oya wo da besi da mabiri ya krebi nso epoda he na ho yes oya me wa a bra mo school wo Kumasi 78 ni mu diko 79 na yare di nam komo ha no ina na mebu wo baby otodam osane damabe no na slipper oko nti anapetututu na wo be fa slipper no damabe we du Kumasi ma won wota kwade esikado na no nkaka wo nyina la na wode nam ekogu ho nti danala ebu ho enso na mpa no de enam no ba yede damana edibansam so oko nti edibansam a sisi ano no ba yede no na watete onye medu no mediri be wie wo ho na woton no so osane se hu na wolitem ati kasebi kalabule na na kalabule dum wo hwime safo binum dodo nala enda wore kan wasama wodwu no papa bi be na oye dodo ibi ne yawo mi de sende ade toto bible no mu nsam ho a nka no ne yawo mbrase ena ne yawo adom ase no ri bi se de nti adom ni nti yankodo yan ye bona na o se da bida
intinkanu ne wo soja abana se masanche be mabiri ya abodi na le bode dollar abofom petrol diesel abofom bibiala akofom na edima no ho ayedini na maboto dokon na da manche broti ya nda wutira yeye manche bia akwa watu eburu kakra na so dokon ne de mente wodo na wala dokon na wala bonia na atana jiruska na de wobutu na amuna mebi ni da wanji nkofie nkwa ne ndi nanso ende ya wadoma ase na no oda ihan kase yenya tsema ma yan ho da ya adetonfo yenya tsema yan ho da ya amanfo da abano onye hiala abano mu mpanyinfo ne hyehyam mra da ma dollar wato do petrol wato do na nyoma watete odi yes wa hyehyɛ da membra no na ye be de ne yedi da membra di ma hia so yenya no ho mfaso ana won fa ba megire hia do nhwe hende ebe sister wadi boniye ana tiniye da ma na de yamfa to da nche yi 20 cedis a safesi na yi 30 ana 40 a nche nda de osana wa ma nde yala obi ntumi ntiwu ni sika do ondi osana nche nka no moto 20 cedis na moto no sanda mba na moto 20 cedis na mentumi ndi ni nyina na ebi akade a na oche me hu da me ba moto 20 ni bio osana nda wutiniye ntabe ntira me ba moto 10 cedis ana watchiri dumpa monto 15 cedis na 5 cedis no onye mfa so no mu hu da mpa o ma no no mu orukọ da ma odoko na so yenyi tema ma hen ho na no ya be da me mesafo a woto na di sawon a wakafa be sawon a woto ni ina ode woto da won pe be woto da ya be dan ina we be nyanta ase de ihe nyina la oda mfa so a wa aba no yenya no mu indinua afi yamfa no asara solim ose no hemu dudu na la ne ya boye won sabrane de ye ajedifo ememe nka de christian fo ye ajedifo de nyame na onam no do meyenya nti si yegina so de mi na se yareka de onua no ye yekor awo atonda na di sedo ma ba ye nyina be nya won faso sende ya no wakada wa ato nyame ma nche mbi dan na chiri hompo de de hende wa amado won kada oyadada wa oguo nti mo mretse odo ma to no mo ka fofofora ma tu no mo kada won to odo da wo so oyadada wa ya ka fa ya na no boya dem kire osansana ya te odo wona na besi da ma biri woji da medjuma nti ya la de ye agedifo no yanka ne kwala me he ho yenyi tima me he ho o se ne se hwe asara asori de mi be biara ni mpanyinfo de enyima wotufo wo subampa wo brabopa a sare kai ya akohwisam di nyim enwibiri nyim a wo se yantwe en fi da menyamani nyina na monso no ho na fi se wo kai nyina kira yan imam foreka apostle sereka na preacher sereka na se ni nyina ye fi aso de mu ho ye ba na mama ye enwibiri fo ya bo brabopa yenye tema ma ye ho ne ye wie ne ya ba na ye ba ho ya to ye ma mo ti ala ehwe Romans chapter 13 verse 1 down o say wada himfo na aban mufu esisi ho ama hen yemfo bu ma ho edimu le ma we hina na be wo mampanyina abegua asama obaka no na wada di ye adwuma na so baba nde enyame no ba bo fom ediban won tse do na sase nte do won fa so na na apede a wuje diri ye jeji hun o se no wasi jeja ndwuma nka ho no o ye jeji wi nti anapai sadudu na la wonte KOFI TV worhwe kase otide no woma yiya disua de mahen finda odre kwade 71% of Ghanaians no wole kaza no oya wiram no nche won ye be 35 and 40 mpo ye twemu 50% ina chade omano ihe na yere ye ho osane si ye watsema mahen ho a nchama yade sha sa yare kan ihe so ye nwu otue nchanam banchi eburo na no kaka wunyina no nchano ho on yadin na bo nkwa so redam obai madase mi bisa da masemi abakosima ma yate mbe bi mo si de
kelebiri ya wa hyesem Kenya de we ye dem kelebiri ya mo bende the member of man pay no one echi omo sojafo wokọ apolo story no we gbe we ndamano iya no we gbe we ndamano ende akaya kemem kabi bibi ote damano aban bema obeye de aban be share egodifro wanted to number by force ana adam de sisi ano bibiara akaya embrasam mo si de american no wo bubu bi no mo store wato no menyama bi mpo si miska wan fa mam yes na no ho den ko mi na yi na adi nti no ya dwene de ibinum wo tietie ho fa ho dido na wo di binum sunya na dama aba mra na yebetumi ya ya me yedi besiu dama di na anokwan nti mra abade dama di afidi ye bio nti we create bibi that was free market. Okay. Nti se abana kada olu be ma ogina abrambra do na wo betu mebebu mu store. Na mi ma ye uja owo mani hu de besi da ma bri panda na mele kan ye dey. Kana no GB Olivant GNTC en stores akase It's our long quota BB and make kiosks in Siwada Motan. Why petty trading? It is a Yendi no Kora, yes, a Beneduma. What you nadi? Oh, Yakasabona, Odi Henia. And yes, oh, a Bano, Neduma, or Yagumans, Yam with Sima. And Chabbe alive for them 24-hour economy market here, worry. Wale yana bana tona adi umana. Na hiyo kwa kutana mo. Wana na jida yala kuri yala ni akotwa ni yemo. Na mi mo na nchemi nde 24-hour economy market no. Wo wi a de sanyi bia na mamo nsimi de o tona adi. Na mom abana nkasa aha na ma ye de moko abana la ka feru moko ewu de emperi bi Minister, Greek minister, Bishop, said that yes, but we're here. We're here. It's 24-hour economy. Masa wombra na nyame nyame bi me nyimpa. Na mo biara, na mo ya location ma NDC or MPP biara. But baby I will create the movement of planet. Na mo say Texas we Japan another me advert, but any other Texas company biara no abana we wan hihye. You product I had one. Even addition once, we take stock a per tomato 24-hour economy for Suraha. A 10 beer per baby beato. Labasho, no bussering Yabama. Now I want to know pardon. Abba enter more than 10 every Kobe. Set to more than 10 a better you could store. Because most of her motor 10 low price. Into why should I come to our petty trader or retailer? Wow. Aseha Food Distribution Corporation in Canada or Hono. Damna Noti. In Tabanala, Salondom, go to hinterland, buy the food stuff from the farmers. Eba, a 24-hour economy market. Erekwa, Mokoto, Ebaye, Moko 24-hour market to Mekadimugwa. And then in the Yala, Abro market to Obogu. We go, that's so Yamadu because competition, Abba. And so that Moko 24-hour. Wow. But he will hear no akada obi apebi into obi ambra obaye da kotokraba. And adwini wa adwini ho free consultation to the government. All over the whole of Ghana, the whole of Ghana make we will sisi. But we will sisi no we wan kada wan hwehwe nkrofo well trained ngona oman da akoma ho. Oman na butia ho kan. Oman na butia ho kan. Inti wanka seba tomatoes dodo a yaka say boxes 10 20 ne yade ba ya enyimde 20 ne bunyi ya kenwie bosumu so wale nyimde atan wale ye no wontua wakawa otida wala atan ne nyo mfa so inti ediban no bono nala na obokofom osane wodi na esiwa no wonto oko 24-hour market a obenye ni cheaper
Open Erika Seminarica there say ya the ma abogonampo no for baby obogu. Atwoma dwene gina assemble the dami hu bi ayete na egumfo mpanyimfo no anya krado da opere wo nsantwofo kasa na mpanyimfo so wudi mu wo ye de wo mbo ho wo nzoman so ya sosodo na atwi no me bi se de masem de ano obaye den baye ena we godza yidim awa akotowo da aba mo so ma akotomo da ma nya yeti gwenum ena anu medina makotamu do watso do momenti mo so medemede no ma to da le fole ena no bi wi fi bokena na wada anyo wada be anyo no wa cheche ni wo bokena fu wa anyo na ibi o da kotoku tanga ne sidi abra igomufi wati yakren okafa assembly task force fu mo ka cheche da mo nkofa wa tonam anyo ale fole obeyin na tsase nda ebi atomada na me unit committee secretary na wade namni fi sekune na wade ba baby american awu mo bodi nimpo we pristia na mo wabola dan ho oye gom ho ntin kofi wo ba enami da american yala na wade wo ba hedo da won tsase da nkrofo no wade namba bana waboton ne dam igom fu mesafo oye ho suban na ehu na me se bibiala oye mra na mi assembly member na wakade damadi rekodo yes no ba na bi se nti wonu gom fu engineer da wo pede dam nkofi maka kira won be bia mama won tana ade wa ha o se na West Africa ye trade ihe nyinala ye digobom won kan kiram sa hwe na wonya ma watete do no ohawa wo so se wododo enya da ma wonja hon monton na emi ni nka de aninti ma ba pa mo ande ma mo wonton o se na egom fu mesa fe nyande fitete na anu ni kasa owo mi de elise egua achawu se egua open ya sa awu be se egua da everybody emsa se egua emsa ma na ya wo ya ni abafo won ka to de na ya ba ya boche di be de sisia ya ko me sisia Mido, you're not Biana. I'm going to you about this every time I just say, baby, shit. My gosh. Junior! I'm saying so enough for me, be no. Sister Cospa, it's a gas. I'm using the why. Why? Down Yankana wa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you.
Ebusia mama samu akwa aba ho atase bo Coastal Television do the geta near 514 channel 54 you go TV do channel 22 yes intedo in gas on the guitar boss and pe Facebook you live that Marisha na YouTube see live na nkomotocho na man ya asasa enti open kwame anan amoa ono ya asem nkomotocho na ase na amekese ya so yene penyin na amponten no so adomara kwa abakansa na akwaba vocha pon mi yezi nyame adom yede miase anepe yase yan komotwetwe na ase yede efi oye 71% of Ghanaians ediban kwamo no yerusu ho na doduna rekade anwa watewodo emu watewodo to man decide kai unyimpe fele watetewodo na so nchafrad wa say 10 Ghana 70 Ghana nche na le yi 20 Ghana na tuku fufuri je eto 10 incident to menzi na so oyafu ne kiitan inye binzi nti senti nyo ben madam ndebe na no orekod na eja mo a odekakatu na isomede yo so de dikan bede yankopon ase so adom yen mo yankwan etese na yakya Coastal TV tiefo nyina ahwefo ne nyinara etene se ebi wo menso mema yema omoko venza Burkina Faso mkoto ntosa ni ade a kwamekafo attraction so no yeme nyina ya ho yakọ yeme ho hyede si ayo man si ahwa emprempren de yeba percentage a ebetumi hu se enema aswate kakra na in percentage wise no ya 3.9%. As at 2025, this 3.9% is 2026 rates. About 2025, now you 4.9%. It means say eduane a swat kakrebi in percentage wise. It means a reduce in a certain margin. Na adia nipa mebre eka ho asem ne say yakudwema yehu yese o yate anwaso emo enso so ate kakra eno kware wo hwe banchi a eton kese a de obenya no se 5 cedis no yes sabe onu ma oba a wanya 2 years anhwe enso no 10 cedis enso fufuo eniti no sa no man yante so oba green plantain but the bunya de atia nete obia wo kwan fa so de o de ton ne de yeba tomatoes a san mani nyina ye seasonal eniti no price fluctuations ekọ na aba it depend seasonal ye woman na de san no nyina de de maye enti oni ntumi nyina anka say we de na swate anase ayisi but emre ne ba se do so a ebo no ba fom eso tienso a ne bo ne koso ebenya ade e friend decrease and increase and you know when goods come at a higher rate demand goes low perform motor say no na yefo abroso nti ene eto no e de ye market it is a product becomes so small in the market demand becomes high nti say no man sort the man so and as be di adwana atofo na moto say niadewa no omu edoso nti na no man bon so na akoye de nti sai ni nyina ne seasonal items abi betumi aka ho asem kakra fa ho de to so biem ye ba beverages si a share we to say Milo sashi kese no yes na ye 90 Ghana cedis si emre wuni same content 95 Ghana cedis and so be is a current content na reduce by 10%. O match so anka wohwe ni wo sache kese ni de buko nkoni ma ancha da yema o denka yema be so match so 10
nti aba ayi ne 80 instead of 90 why 80 akoye 80 no so esan to no 95 Ghana cedis at the same time 80 na nche dem mebolo ko fom 80 mo no ba akoso nti no se ye ka se aduane bo na kofom a eno kware no mo ni nyina enye ni nyina I said na make kan say okoto ade toothbrush aduane se ma se ye de boy aduane edi eno de tia nete okoto paste de tia nete eno ntono sisi e kwa mafa so ai paste ni kura ahomti kakra wo se so ma pompe from no de agumu unu ayanche na eko eni tumutumu se ye nkasa ye customers no ene ye bre nti ebre bia no tumu se sellers no gain profit from the customers eni tinu yawdi kakra ewo ho e de ma customers the same thing say ade bia o den ka wo sika koto na musam ade amikoto de so mebo na nyafa so wo mu no customer bia koto ade pa odi ni yem so koto bi say wachi say ya 10 cedis ni abrante am gina isis ya say wachi 10 cedis be ko ma yem timame the same thing say me tumi to wachi 3 cedis yes na me to nam 3 cedis untimbo anyeye nti some person do wachi na do wachi party I just me kuta be at least be 30 Ghana 40 Ghana 50 Ghana because a branch o to no yes say fufu okoto fufu 10 cedis enwanum se de bisi ati fufu no dia ma na enam 10 cedis we a branch akoto na afere you say tell say a branch e ogina we ntum koto fufu 10 cedis na yeti se be kokumuti yi na yeti dia to na nam wo kwa afere na ne bia be ti ato so no enya ko no wie nti ntumi men nti ada side ni nyina no ye nya ye to bia no ne di eyem ebiem se be hwe bowl of cake now it prices from 3 cedis to 5 cedis yeah yen hwe yesi noma atete so fine inflation above from so parade it doesn't affect other commodities and we be holoma enka no and it is so hwe dokun say ya fancy cake 3 cedis na ya bon se ni sura o don sabi say ya ene bisu ebesusu na dia ye 3 cedis o so mu jahaban kese e se aduane ketwa no enti wo kasa no ko hu na I say aduane ne so do na ada ba le boko fie na ada na mu dada ye enti wo ko hwa 5 cedis dia no so mo sia bon haban kese wo ko so mu ha wo ba be mu ketwa bu nehye enti ehifo ne dada ye enti sia no yenye edidwa omo mkoto betonfo enya mfaso kese efi omo moto no nche na na mbase iti asembisa na ye bisa wo oye nkomotwetwe mi de ebe na adze baba ma obaye dan baye na ye nyina no yedigwa awa akoto wanyu mo so ma akoto manyu ina amemedze no munyi me de no bona moto no wo famu nti me sese no mba ya oboso misika mo dokotai na nkofu guru wolota abaka kire me de amemezina mo town no oye alufoli nti me sell market nti entas nti umutawo wona umutami fenfi igwana metinum ana bebi amoto na de na oye dem no banda asorba you say agwadi fo enkofu bi mo ahomte papa ade so mo tonsa pepepe se oti community ni mu na sade e nyina ye toni se ensa omo ni mo hu de form a group agwadi fo na mo ton ade odwum no mo ba hema omo leader no kwapa enti mo hia esusu se sa nto sia kofa ban ni adaka ne ntoni se enti na eye adwum hema no ene mpani fo ni hia na omo susu omo ma no ebo eni nti mu tumi fi akire ma se wo so de obo bi e de ba se basa na market so bi no no breaking asai enye djuma se obi ton emu awo kekusu ya na abraha yes market wo so ton sa kilo ban kakrama no
So I had them a year advance, I say 20, 25, 30 CDs. This will be the need of back. That's what they told 15 CDs. Yes. Before you realize, 2 minutes, it will be money better. And to not keep up, or they say, you can this man, to Susa. So, Rabba, and our branch, you know, let her at 1 yard into Bomodiana, you know, my day, for fear. Sebastian said, who say God? No, who say God? And she said, who say God, yeah. Yeah, my quite mammy say, Jan for my and you are one up is cantam. And any was I how Sankya war market survey, our home price mechanism, a year Juma, and come with Tommy tomatoes, we see me a 2 cities are the Gabby Cobiano, 2 cities. Then I'm say, a cool beer fast of Tonade, a fee, not a better on Intino. I buy listen to me, only our price control. So between their members, because Nana Asambisa na Mibisa, Opena Moma, Oya Numa, Ebony, Yede, and I been between ye BB war, or ye in Zemia, Sisia, and the Bayard, and Sanda Banadi, now from the Yede, Obeshe, Sikasaman to Team Ubegina, and Paso Wash Sikasaman to Team Wegina, Wash Ada Oma, a good fool, and which will buy a fango some. Fuel into amo fuel so wagina socially na be hwekwana nche wake good phone down so mono de gine won so hwemo ho de den ombofom na wa hwa ma omba necessarily Ghana for baye ohani mu nche medu so be akwa won de dem wulusi abanu ye bibi ho be ya na ra ye ho hwoye Kofi abanu ye ho bibia ebeye enso say 2 minutes nkuta ne sisi ya nkuta 2 minutes sisi ya obutumi da yesa adwuma no wow oni say 2 minutes you say ntimi say so be say 2 minutes dia ji say cabinet meeting bi na ya kind of referendum okay aba say sisi ya no say no man na etukoni eniti no me aban no e pese bitumi nan esi say adwumadi ni nyina aso and for that matter me ma individuals enko kra tomatoes enfi Burkina Faso obiem okay me ma individuals agwadifo nankasa enko je enko kra anon enfa okay enti me aban nankasa betu sa na mon na me desa na mon na dia bre agwadifo enti wa oye edwom ba hema wo tomatoes mu no sai na bosumi bia no mokotoba enti me aban mo koto na me dia bre me de ba bre no mato mo twa bika c'est pas ça ya e faut nous dire awa za de ma minu makaka awo Burkina Faso e tie pas ça na mi aban na me kakra beto so na me dia ma faut no na maton na maso ma de misika enti no e ba ça na mi motumi se me hye omra se adam dia bro onton ni sei parce que o wan foka wan ton so bia no awo kwem o ni di wo kwem o te fa ko ntim dia bro enti sam dia bro o dia me hye omra enti si beji tuma na sa adina be mra na ka kekere o man ni nyina bataban no eni sa tumi ni sesia oni sa hoode na obutuma hye sa mra no so wotum de onti nyina sa de se na pesa meye ni hwe o man no nje so o beje ne so sa pasa no obi de bia no obi so stress in a way sa na papa dia de abrebe mi so fa so sai na minya nti basa na ye ni etwade no e no mo ton ye fra adi be fra le kwiribrim ekwiribrim ne say eboa me be buy say me beto eye 20 cedis me be buy me so no 15 cedis the seller and the buyer agreed 15 cedis yes and to that point of agreement we call it ekwiribrim it is say what only do beto no nsase abem but here is a case obi o what on amu so to 2 cedis 2 cedis ko be fa so afatere no na wetin no de awen o roba sa aban ni mu na wo twade mu so ye ma hye it is a betuma nya sa tumi ni dia omuni cabinet entrance omuni decision board entrance no mo pass bill and parliament no mo mobo the parliament bobo sa bill no na fe a kind of referendum bi ba say ye hia sankofo bo mu nyina omo leaders ye no mu hia nya fanto mani ati so mo moton SAS papers no mani ade
enti no sa guta for mu ya ni na abo enti no se ye pese ye no se ka se ye ne sa ade a ye ne eton ade e na odo okoto no so ahoto ebeba ni nyina ya so adwe na nam se ye ni sa ahode ni ntin na na ponten be kona ko fam tomatoes nam de ba nsu anu ye awesam di ni wokwem me da ye ni ade nyina guess as am koda ye nyina me bishim nam dama fancy customer na oba maka che so utale ade ni kiti say you but wanti me di say di ama na wanti no ho sam ne kan do so enti ye tutasre say ekwan eti say edodifo no omo brezu hwan parade hwede atwe ma amenu mun eye how kese nti say ya ban ene mpanifo a edi yanim no ebetumi atena se no ma hwa no ma nyina ye na nkoba say metefaako ma tonkra say enoma mo tete mo noma so wana ntene noma so de bia ko basisi ya say every Wednesday be nyambo a chena ebe ye nyina yin fugu fugu fu o mo to fugu nyaje o mo to kente etiem say na da ne de yen so de mba na ke mma de bi because is a present for time o mo ma say African way every Friday bia no ka yen African way but so abatna ono de aba ba ni pa do ahe na Friday eni tumi de mra no ye de adwuma nti se ye hye no wonkran a mi na ponche amechi egwaya abra e wo kwan me fa so ne mra no enante na me mra ne tena ene do wonkran anso ni kwan fa so de ne mra ne te no ne tena do ne tena ne say me ne mra no me de ye adwuma ana me tumi fa nya adwuma enti em sa mra no metwa no fa bi na me na ponche me da bo me bra ma me wato me sisi asa ne ye koye ye sisi ara eni ti no se betumi bibi na boa de a spare parts yente so okohonma yes inflation na perform inflation no obi a wote sabi abura academy akiri ho ana abura ha onare of inflation na de ban wati di inflation se inflation we nipo so ye hwan ye onim na de ban does this inflation na yes a perform individual pocket na che say carry for free abura ediko Cape Coast fuel is what ana meboa the trade force is 50 pesos as what ana eso nte de da ba so bia na the one was run waji nte ba sa na every biara no customer no e wo hawo or a receiving end just we need to biara e de fa nti ji say o ye ni sa na o de ko sa ma sa de ani abri na abri biara no say enoma so ate enoma kofom when the kofom ena hwan de kosoro nti asem anya dwuma nti se mekofo ka nam da kwakra e bon e da ho no so ate fuel so fuel na so ate o mkwa kwato ni say yes but GPRTU for ho private road contractors emuni ade enso mu akwakuo se kobasi sia se fuel no so ate to this a year nti sadia first so yenti to say ya bo mu aso be sisi ye omo nti ase omo ko fada da bi dia ba se mra mutu mu say no ya ntwe e fe mu and not this time yan so nya e be nya fa so no nam so meyi si enti sisi o man no de akoye ni say ye de nkofu bi ene de yo oman no de de to aba a driver for e kan kese passengers ye kan koko for e kan that's farmers e kan fesusun e yes ankofo we nyina ene o man kop enti se sa no man nyina kofo mo ma e de a ene me krom twufo ayase me fi kekusu na me kwakoto ba yere wa ya ase ade to na abraham kekusu ya no sa na mko makura sa nka meto ne ke yi so ato yi na nka ye ne a ye to no so ye ho ato ye medase obiamo na nan pontere kafa aban nan boa de ncha abana kadam na medebe no for baby na nche di si wo oye 24 hour economy ebeka bi afo na yan kwansa foforo yo dema na america abanala la kraba odro kwa anu nu hu gwa na milisi ana mutan yes ntino saboko akafa ba wala wasam na enu memu de woboko akafa wada madam igolufi na wa woboto na bo a wopede abana nkasa mfa nkrofa bo edwumanyi de woro tona abana nyama wa akafa ba employment
nti hande abana waka fa abana yel tonama amanfo yewi gomufu yi asembiara osane dem kofi se waka fa abonpo no wada ama hwana maka fa fi wa yimebu amaka gi fi abana wo David yeboko kesi obi ba se ne kosansa the same nemo na abana nkasa oteda ma akọ store no price no bombo ho ahompo yebutu me use scales because fiti da mabiri why ya dem che won use scale ntanade ASORBA minimum nti eba na banche mu ASORBA na abe ya wala no kwa na hu de ekita banche yes na re kwa no ASORBA be ma ma banche de opanyina na no ba nse nyim yes nti oda mo de ma won no TV bi mo di shawudi mi egum mesafo da mo na woto no ade why you papa e be di bi ewu oda shem na se scale wo ho dia it's about 24-hour economy market man waka for tomatoes aba electron ahe price wo ho we dey go scale do we we da amount into wa kwa dawa hye wa mi sisi wo su di sisi ina se ada na se menya kunyu mpa man kala awunti o se na scale ni di nyanku ni into mi je mo susu da dem 24-hour economy market na wori ye ni je abanala onkra nyama onfo nkofo we adwuma mu onfo scale nsi ho bibiara yebekeri wow bancha yebekeri braja yebekeri ani yentimi sunya facility adamenya mana yede baba no yebo store na obe wala inside o se na yen ebibifo yehu enyimidia brajide ya brodi storage ya yeda ondere ne ya toto ya nchewe fo ho afi ori ya no ko ne se mi no ya ne tatar kakro na ho epiti yewie iya yen si entuma nfa ye ba menye nyina yerkotu egu aba awo ho sama ayo gan indimidie no enti si enyim da sabradi ye de ba ne ibunala ekona ye na meda ye botum ya ye ma orinsa ya eda na obi ka de awo de fresh fridge m na time no so yindama na ne no no hununum na obo so ayo wankun fie na moda bakar koro na yebene ka ku ya de kese fridge ye web technicians are we universities are basi da mabiri wangele ho banche obia ye yenda mo ba kan de yan fan starch na starch isu yendi ntincha banche bui ye den storage ni so ka ho ye we me hwe na mokwa ho a ekutu mponcha we de ekutu wotugu o sa na ye ben ala ende wetu mo de ye biribi mo hono eso ba no wotugu awapota ye tuego ya hwa nti yesre de enyimidini mo orukọ no wo yesu ye hwehwem ni nku kwana ye na meda ebibiri mi heji ba no ye botum ya ye bibi mi ye de esie ma ekom no ba na da no betewa ye ye pe da ma na mebe ba orike sade no obua ebo no weso ene mraba hwemango nda na enyimidi aba ma ye nya mangwa kesi eso nka na anche bo no we bu obua wala bonuma onye twempe inye bi numbio osande ne mbire twem ba so ya de ye hu kona ye ne mba ye di sie na da ye hu de di ba no bo akoso ina no ba bo fo so de de bia no ade no ho ntemi de mususu de abande no holi shema onfo mesafo no asam ntocha wode ba fefere ma oba ye manso oba ye ham obi ba kada le se edwuma na ma o kana mempene no nkaka aha wala fankura no hu de ba mkrofo no so oman na akoma da ho enya wona wo boto no wodi skenesia na panansa abene dwuma bia wegu wo manim bedase yempenda bedase ebisafo Coastal Television wachi dwumedi na ran komo twetwen na yegodo no na ekra basene ko oben mensa simfi wodo e for today bi no koko ekwafo koko egba for na si ya hwe food prices na ade bi a yeni nko ho kese ade ne hye da yeni but abuo ni papa akwan on bidie biru chako ne bo na tsai de to so yeni e ya de fa ginger akekaduru se o ka so kotoku kaduru 10 cedis ahwe be kan be 3 na 4 ne de amawo mi once eboa timamuni ade ya no ma bebre awe ya brasari so enti akekaduro ko market ne ko bisa akekaduro ne bo sisi a ene dwumadi a yididi no Ghana ha
ana se prese premium awasa dwumadie nso a anka beboa Ghana fo nyina the same things are and no my idea kakaduro because sa drinking adibit say bitches pi kakaduro no mne nti ama kakaduro ne boom demand no I great sa ne sisi abidie enso ne bo ne de eko nti ba to asere sa aban pese odi sa adwuma bi a eye sa 24-hour economy but my be badaw plenty for food and jobs ama sika sai na MPP aban ankoje do that great minister billions of cedis so we check okogu no mo dua no foforo and say sia 24-hour economy aba brother maybe the me Ghana har me say eye hwehwe bibia kenken kwa on kese omode yeni nipa Ghana fo and I'm there to say, and I'm down yen, Sankate, Omoda, party be a bar, I will police whatever. At the end of the 4-year term or 8-year term, no, sir, who they could see it, who you Jerry put on Ghana, your professor so and so and so, your engineer so and so and so, your doctor so and so. Does these credentials provide something for the nation? Anyhow, in the company, so swinging, and he say, Bibia. Enkofo a omo ni di awa agreke ho amako school no yan group ni nyina akọ so obi okekosua no ma why doctor in agriculture obi won kan obi wasaburugu obi osei sankofo ni nyina no ya meji wo no obi anfa no ni di enfa mra ye nkofo mu sidan a omo drodro dan edemaye architects omo so drodro yes organa ha doctors a omuye physicians are operating nipa omudo esai ni sampa sector bia no edom sei ne ewo ayetumi ebu mu akonta ne sai dumadie sei abaya so wasen sai dumadie no mu didi amo abo man no having been that ya ko fo obi a sabe unko fo mu da oni meba oni sabe efuo mu no ma esitie ne da begina sector bi so sa sector we dey ye onimdi a obetumi ayede but you hwese say nipa ne kanba o say dwumadie no etese ya na enke safata ye say obi aye nipa edu hye da bia at least obetumi bibidie but ye hwese ye be guru mu sanko dom ni nyinara o hwehwe ma me exist ekoso ye nye bibia o omunyi mo members no say mu sanko fo mu ye di magina sa a chine ni we so say mo hwe na oman na say the tomato ene mango semania papa ayi kan so enti no agrike fo na mo behwe sa de no enti ni year time say season no sa mmiri we e de kopo mmiri we ena mango eba how many sows ene ono Ghana enkuma ye sa sawo bi ewai ana oman no ye ni pempenso bi ebetumi agira say ene ye osa sawo we o central region enti every district biara no odi enya sawo awo ho ekutuo se wo fa bodu kwakwan isu a ya tini gukwa na satofo ama meta ni go na pro na kuani no waton sensem okoya na so oba mi wa bi ko firi obi ade fertilizer bi na gugugu ase o ko firi aduane bi di enti wo twen se ba beto na sabe ekutuo no so nye be kutua neka ekutua ne ba school fees enti no yetumi mu se ya bi bia ye se Robin Peter to pay Paul ni dwumadie ni bi na yeye enti se fi se ye your mind dia ye gina se your mind ye tutu ye no ma nyina ye because ye dey party politics echi a minua ahwa Ghana de be ya na be ye nko ye nim magana ma obeya na obeya de ne eboko ye him na emsia ye hye koko ekwafo koko board won hyehyɛ a wade aba abotugwa mende eba wadu to koko no koko board fo wate wodo na koko board koko board mpemfra wada no aba no so munte bekra aban wate wodo na kate be pegwa na koko board fo the kate be pegwa mfo kate no to mai na mpemfo so wonhwe ma kate no ko one press conference ana press release ana da ye wi ansa ne aba ebona wate woden wa sami de edumafo akutye wate te wodo
cocoa board for what attitude of what could tell Osasifi, another na what the letter no what the beno. Masoma share for letter to the man here, Poncho. Eti Osi, what attitude me for what could tell na I want to weigh in paying for. I want to weigh in paying for no executive management no 1 year 20% cut. 20% in what's on in the senior staff members no also when you 10% cut into a summer cocoa board what our body into say what's equal cocoa price in what's 28% on your bun open cocoa what's cocoa no bun what's 28% me quafun one Essentially, cocoa board for that, but there, in your quafon coaching a watso, when a cocoa price and no cocoa board internal area warrior into senior staff management members, what's 20% in the senior staff, what's low or 10%. Ija, and you may be a area or money. I agree with you. Etta so ye Sir muhu cocoa board one office a dan kakra kanara no offices are oshishema maybe some who there Abraham fason ho cocoa board will be office will be at now so your managing director wagi 80,000 Ghana cedis damabri 800 million then a month. Then Samiyabana cocoa board Mugun and for some piano you that was it what it's all paid into that. One district, one factory. Oh, what to the one castle Yakupan when I been one for Yejuma cocoa near and he found a KOFI. Every in the Brodoa, what do you shoot that or Ghana ha? Now come here, you come here. One sound what the master will cocoa master man there every region be like cocoa one boy factory cocoa farmer a hunter cocoa we are factory 120 cocoa baby. Onwala wanyam no sane ahono yewo stockpile ahono yeto cocoa no yedugu no yanyam yedi chocolate yedi cocoa ba kwa abruchi adeka yeda iyi ma je yedu cocoa ye the chocolate mimi na no kaka ho wa mani na si yenyi ma je wodi yempa yenyam no wabeba do na hware yendi hade na office na abade no ye cocoa board office ho CCL American and one price and all other there. I'll be chill about the cocoa kwa kotoninti in office kakreke. Baby ala ekwa wewe. Ehu here factory manager nankasa we be factory no dey cocoa no. Cocoa farmers to go direct to the factory. Them na do we bro ko kwam la akanyam. Simple. Ose na mi here cocoa ni bi na buy chocolate. Na dey dimujuma. Womra eba metu oka waji dis ko ni baby onya abanu po nya asam koko adwuma ya abana asam mala le meduom ko nti na wo smuggle no sama me dia na onya de wo ba smuggle na mom ekona wonam da botom koko no ni ntua me ka ode aba fa so na wo da me de mo iti saban pe bibia ya da mabiri on every district biala koko wo ho on base processing factory oh Ghana na cocoa processing factory okay see that da here raw material na ibi ho aye be na e bia ye nya no machine no cocoa sa ye nya machine na de wonya mala otida nkati ya wonya miala oye pikan ye ntumi nya bibia fesi kire mfrafra na ye be ho ade ye de kwa abrochi akotoninti we be no factory wo kwan wa akwadwo no ho no we are with a chocolate no with a brain and the chocolate day 30 Ghana cedis
mala yakasa abraso ho bibi aka ho ma valentine ya ihu bi n'anyima o edana ala kaya ne papa ale ya papa n'enu ho na nkopon so benye otu n'anyim ma na osman ya no wo amemefedo nso ya papa amemefedo abrenhyire na ebenya chocolate nti ame me abana me mo foko one bag mponte shape dawo de kwa abrechi nda miri ye be ya be madase na cocoa price what 28%. Na since we cut ya bade cocoa board na la wo hwe cocoa no dwumedi no awon so wa asem de workers awo ho management ni na obi ane de executive management obi ane de 20% what no echi wi a ahụ waka no so 10% watu do ndi so watu cocoa price no da na senti na so mede ni no kofi and say be how na esrepa say oh my Ghana we've not been serious to ourselves ya yankofo a sabe ya chiegina say nyambre say pese bibi na mum enwuru wia say ya kasa asante kasa enwuru wia as yedi ho few sa no me ye o man no essentially say adenti ana ye cocoa board e wo ho ako cocoa board da na minim ade e fe no ade de focus on your friends aí left na me fu bi da be kopɛ akuafo no yibi satan ko school be se me fa abonsan ya no bi di manim de be ya no musa onipra odimachi o but me nanti ya me for staircase na du ba bi no na se nipa na be di manim ntasa kwa akoy wo fine kurati na mfra ya se left de me de minim na de ban na kwa abonsan wa wo me fu ya akọ last end na me could do man say me transit na we fi say ye na so me fu staircase what's left you all na so minim na de ban po so wabre ma me pensu ma na jo ho me kakra wai asema na de na me kan ma se nyina asem papa ekuani ya kwaje form afel ma kuafo hina wo ho aye ne de part bia nti abasa odem de bank ran na mo kana mo boa me ebesi ne me bi su ko ya djuma 41 years ni 41 good years bisam say see you no kwaje say 90,000 Ghana cedis a month bisam say me KOFI as 41 years in active service no me 90,000 KOFI why me ni sika kase pa nga be tre e say 4,000 4,000 minya ujeni anything obi so na katwa da kono ebetumi kese ya chim ensiance dumpa enso enmedi abaye adwuma mfie dwanan ba ko no menya etimi ba ya na me koyi kokobo see you me meta menya na koyi ya executive masters in business administration me na picture me de be kire me ya pa hawo lebo so na ekon eno bi di ni yem so bi di 90,000 a month na me na ponten bo so so a makoje bia 2,000 3,000 degree okuta bi enu nti so ye ka se ye bibi bia ye nhwe degrees ahe eno bia we invest okuta ye fo bia to pa pepe onko na mom se promotions na wo kode ya ye bia wo de be se no bi but so unakuta first degree a adubia wo biara o salary senate yen stretch up the teacher for ADA police for ADA a teacher for team adia za di bo mo de bae enti no amwa nti we teacher na mabonde mpa anakoja ware mpa o teacher ni na go tell the teacher in the na so obi 90,000 a month wo hwa da bai variations da ban meto no se me ko garopin if I say speed bimpa se me garopopa it will take me over 10 years as I choose any pan me to ne da onti aneya no mo yenhwe ade bi ama nwesem na ese wo man previous administration
No, I'm talking about 3,625 cedis. And during 2024 campaign season, other political party they buy say, you betray 6,000. And the members can say betray 7,000. Hey, sir, when MP say, and the Sadia, 3,625. Now 3,100. And I was to butcher 6,000. NBC could butcher 6,000. Until last year, 90s with the 500 Gandhi with the top. More 3,625. That's it. And it is such differences in here. I'm not on Michi for some papa. And the Metama, Sa party, no bar, Miss Wing 6,000, 7,000. Sunday, you query, Manco University, I remember, which match from Nomsoko University. Nomso be that. And you share and you're to a ban in a demand. You're the my area. Now tell me, see you now, and then the board of governors in our home and our directors. Look like a car pickups. Pickups from Kotoe, or Matoma, 150. A new Sam. I'm saying, Omato cars. I'm ready. Cars or motor, you know. I think 100 and now you're from the water. So 100 and water cars. Without cutting the cars without individuals. No, only necessarily. Now, the cars in probably never do it. Kofi, the attorney say, Sarkas now, Bokoton. One, answer more better than some Koto Sarkas. No, be busy when you so. No, winning. Say, be ba. I be try by your home. I'm a buyer by your own work. Oh, you pay for that, Tanasi. How is the board doing? What are they doing? Because I'm a border. When I'm trans and I'm going at the man. Into board on Trasia, chief executive won't be. Now, most soon, what she say, you say, what are the projections before them? And I know my Trasia BB said that actually, say, a BC. Oh, I'm control red market. And you know, until you touch it once, you say, a bad year, you'll be able to be so it's all for that matter, secure. Meanwhile, now what can I say? Previous administration, Uncle Toko, Moto, be say, that come up on Yakawa. It will be able to be. Ah, also a better than I don't know yet. Sabu Bunam, that's what we're seeing to Bufuma. I was in a no one should get said Biano from one's of Bufumbi. Yes, the man only in Hawaii. My previous administration, Okobo Fum. When you saw them quite about Katim, what it's your woman's Abu Fumbi. I didn't mean that. I didn't tell them could we use car. Nam Koto cars. Pickups in Kwa. Pickups in there's 110 or so. And now, V8 and Susa 4. What you go about V8 and what they're going? Okwabem, V8 and Kofu. Shada or Koku Shakra for Shada the money to him, I could never for more. And Kajan will say, who's really be? Yes, so far, one, but down more. No, what's more, it's a be a full home. Shakra for not what to say. And Chapasana can be big at Chomsa, on bodies or money. Nasa Muntuana, Sabit affects Sano or Ukraine, or don't, when you Madonna the Bana, and Jolly for so from Dinity there, and put so for more Abemo. Which any, and in Kofoben, I'm going to do my home. Which any, and you see now, Bob of Bobinessa, I Sabiana, or what other man. Chief Executive, what other man. The other Koyan. Board on one, I'm going to me and yet. And you know, Sabakoto Sakas when you actually their back of a good offices in more for 99 crime. Musebiaba, Kepozuda. Oh, and you know, the American say, when you say, Sadie will hold your cacas and Pancam Kotokra. But what you, I should not mean him. Ah, I
akɔtotɔ saa cars wɔ nyinaa ba na mu wie ma tuma bɛka kyerɛ Ghanafoɔ akuafoɔ sɛ mu kokoo no deɛ ɛnam world market ne ntie no yɛntumi ntua mo saa aka na yɛka kyerɛ no yɛmɛtua no na mu nkora san kyɛ so hey nkyɛn ne ntina saa cars na nkɔtɔ sɛ mu dwene Ghanafoɔ ho yie ya mu pɛkuafoɔ asɛm yie ya mu pɛ sɛ kuani so di yie ɛna daa ɔnkɔ hahae mu ntumi hwɛ ne ma no ɔm so ntumpɔn de a ɛsɛ saa cars na dɛn kɛbi sɛ motɔ na mmom sɛ sika na dɛn deɛ mo kaa sɛ ka mo bɛbu akuafoɔ na dɛn ka mo maintain no yɛdi bibia na ma hɔhɔ sere o enti kabere biara na nam deɛ ka ma sacrifice my life not your own gains but the gains of others na mo dwene mo ho de a enti ka mo fa sɛ sika na dɛn ɛfa bɛhyɛm because village ba ko bia ne boy sɛ Nana masana bo na yahwe yene last submission na yahwe opina na nti workers are watete ho ne monthly salary another what ho na akotua bosono so watete ho do obobo kwafo ana wona workers no koko no mu nkodo obi emi adanya e wona yantie mse wona workers no koko farm ho wontumi yahwe kura wonko bo ekona wonam da 100 won fa ho senko nunum ana na ochere wari yedwuma twemi office yedwuma dodo a dom nyina ho nyi echi mu fa so yako field work edwuma bi wo ho a kansa yehia accountant ma obaya nkontaye fine nursing nyimpa yare yebenya obi a order hwe fine na da offer there ekwadwuma ho nzama me batena office there mo hwe kokodo ma kota car there koko farm there ma na kwa aka gi loan mpa wenye na wonye mankrofo ame fi koko board na aka say January no de mo bogu fa so fitete ame ma fandi fitete there ya di koko manganisa won fa kwa brichi say yetumi nya no ho machine backside a won fa nko na am mpanya ndamriya timbempo ekona wonam da woni timbempo kwa brichi mpo emi nkwasesam sabi osele abe furniture yentumi ya no ha ya be wa pa enti ode yedi mbia no ko ni kwanko no mpo wodi yedu wada abrahe nna miriye ni be ya be yemfa timengu ship mu kwa brichi ni ye furniture ya kakra ya de begu Paramount House wa be yedi training nkrofo there won ya carpentry in January ina abe training na awami muhu enyama bi na nwalo da wodre ko no wenye sika bu mo da ba no wa be chedi ana sa no entra wa be carpentry shops abu do wenya ekura no technical institutions you should so mele wodo kwa wo betuma pay tuma sa oya na akwa the places oya na hiala yetumi ya yengwa ni bobo kofo ose ne ndua no nyankopon da adome yan obe create jobs so it's every every factory biara wo bobo wo betuma ye chocolate wo bro sefi afa eho bono eho ehi nyina ye nyimbe bi akase a wonye koko akase no pa eti wu koko a onya abana asam aban koko ofawo koko ya abana asam emi na mpe mese na mo ma repeat that board no wo ho in the way deceive they should dissolve everything onya abana asam emu factory no na wi koko farmer no mepe da onye no asam and wu koko moto nde otaba anyina aka wetu awka moko meko ase igodo meja meji moko ano odriye ni koko ni chocolate ano de ne ya wato odriye na edwuma inta ba bibio ina oda abano so ese abanala owonu koko farmer daba ni na mbipsia the fit that was koko enyankasa government na nkasa no wetu ma ye koko farmer workers gumi there Ghana cocoa board no Ghana cocoa farm no ninya fititata kwahye no mabredo ntemi cocoa farm no ende be bi mu obefu waso wodrema galamsefo wo twegu wotu ganse awo betu na shane mra aba mfasu no minye fi awa aba no ho mebempo mepe
scholarship amana menya nti elishama madasi na last one ko seminar be hu say fofodo me ana misua me kwata kwade mankranchen ne oba bi e friend Cocoa Villa nti na dina da so ne Cocoa products no mo offices factory ho no mo omo dan cocoa beans no nani o cocoa powder de enyon wo ho na de ege wo ho ye bi school sia no kwa na bi gu me bag mu na be de ko enne sa cocoa powder na eba no se o de bi kan wanu na bi hu me de di bi mum me di bi so da difference wo mu chere factory wo ho factory na quite calculate say if you horses here a dance is what is here and it's asked to say do me no mu de no na mu da hu di na dentra ye we say dwuma ni anything this am say kuani na wo chenchufu ayase a wo don koko wa maso chufu mampoma chufu praso e de ekon bisa ne say da ben na banpo ashe bibisa dabi me kuafo nyina afi die ye chocolate day chocolate day na what president ko for the buy president yes enka kuafo so ni momudin omo ayi a mo totofo mo ni di wo ho no nta ho na chocolate wo enka ni komo mo ho bi ne komo ni hwese bu a mo ye no afaso ebi ni o bisa se obu ati makura se twufo ya se chocolate no wo bi mpoda no se bo de ne si akabi nuadi ASORBA ekuafo brepa hawo omo chetiri na ye hwede sisi kama mo ye primary no campaign omo ka kire ekuafo say price increase omo say former president okoy no onwine ekuafo no tirimo de pa na oye musa enti ye ne dia tie ba ye ka party policy asem but in sama ye kekan na me enti no one omo say price increase a price hike to 6,000 per 64 kilogram bag of cocoa, with some officials even monitoring 7,000 or 7,500 campaign in Bakono. 2. Fair pricing, paying 70% of the world market price for cocoa. Yes. 3. Free fertilizers and inputs. Receiving free fertilizers program and providing improved seedlings. Away. 4. Pension scheme. A pension scheme diamamo. Pension scheme diamano. So we pension scheme diamano dia. Apo for funds or dia pension scheme. And it is like Kasade. Oh, you tell you. Say you say ya gani nyaduma tuntum for excuse my word you say ya gani nyaduma nti penfon do mo sa na mianu si enyese yentum nka o ma yedokwa yentum nka o mo so eno mo san de bae health care and education kwani bia ne ma offering free primary health care exemptions from NHIS premiums and educational support edukoma tu avono hwensema o ma laboratory de kese support nya udi bi na akoso akofa abo sanke ASORBA cocoa board and cocoa scholarship na we da ma nka fa we take condition won mo fam na cocoa kwa ni jeje na ayo wa da wa kan ni na ya kan na bada se yo promise o go ti na mbado se bisa na bikurum omo de entoma ene no maka kra bi input bi omo de brekurafo enti ukoto okoko ni acheche kakra o such incentives te kwani nkan ni nkwaje modern day imponi modern day medase sa no mako ko info no tumi dwene e de be sopre kura warranty boot second entoma o so kwa pota pentoma pa ene no ma saadi mu ni ade no de abrebre wo mu ukoto okoko pa ya tete kakra enti se sa no man kitin sei ye makurafo na ntinkensa nko ma dwene ntesabaka medase ebusafu Coastal Television ya mo wachi na aka ha sampo kore wansa nkomo na ya twetwe na da ye kan na no ebusua homatofo no wo fo no do
owo TV ndo botu afre na waso de wode edaba and Facebook and picture for comment bra na nkoma yedi waso for one for to maybe on chere biara no nduba edebaba ewiyi na efra edu botum fefefe na mensa simfo do na ye hwede za sesiare NPP amanyeku watu aba ewie sesiare since 1992 ya be no NDC amanyeku no yenye binu ma wakato hono party yenya NDP oye the no warrants nansi ya nara kato party yenya reform gushitano na so kato na party ni na NDC ku na mentem wasinti ahwa kato we sesiare NPP so yenya afafranto oye anka oye alanchamanten ana nansi ya ukoto abewie yala mayat honorable Ken akompra ko Japan no so se ontene wasinti tetetew obokwa ketew na party ma nsam na episo no joy news aboto oye nana owura George Otibonsu also no kwar pa na so bi fie oye strong MPP pa oye one of the financiers wo finance MPP amayeko also no kwar de owura Kennedy akompra ko Japan ahwe bi no wo ketew na party ebedi da mon komo na idabewe na nation dan momo 4 minutes na okay 5 minutes okay ASORBA kase de Martin Sumente ya medibesiri de ana Omanagana ana de MPP why crowd de besine yibosu sire binya party for efi MPP mana ASORBA ebetumi aba na sabe yesi fufuo akwanta yebunu wadrum ene obi onu didi bia wo ayo ba akwa na chance ba akwa se nipa so na we wona eni ti de tini se kan de Japan ode ne ho aso na esi owuro me aso ne wa abraha so fu pani be pa wo chew se abrante be se ko roman debi ontu fa nchechere ontu fa ho anto wasene wa na ope o te roman omo hyehye na omo ne ye no doctrines no o so ope into be kobi obi o waso no so de bim so mba be fada ni bi the sentence say fada gina ni ma na ta de hye se no mo si bo mo bra ni ade na e na kono into so ba ko fada no so kwa eni ti kan Japan o mo kwan o e party bazu jan para ba party ntum je kire no so ko te ne party ebi ansi alancha Martin onko to aba ne sanka o se me bo nweme ho okwa se sia ni followers nara omuka edigu MPP for nkasa eso se si apart okoche okofa no panze UP no MPP for so montia say o mankasa omo tradition eni chi no mi ande mi tumi enka nchiro bi say men kwato party o the sense say yaudi wo e bia he so much agreed awa ba mkwato ye no ho ne bo nwe no ho eni chi no saa de azusu en say saa de meko na wo kom me who said Ghana from PNDC NDC era e de ba ya be si NPP so me who so bia kwakwante nkro ana wagya party no wum na kwete ne party na yakwa elections e masa party na wini da nsi e bi nsi da enti no akompra kon e Japan o mankasa e wo ne pe obi nchekere no so na kasa hwe sa de owom no so pa ontenem so ompen so a onko no ko bone bra obia nka bibia nkyere no ono ade no each one for himself God for us all and e boy bra eniti so you apem so ko te party a kan ayiko ko na ko ti party na bo bra ono wo yere no ma ayonkofo fom ko jem na monko e ba sa na akana mo ne NDC ekosi no yes se ma fokora pa mdodo ne nipa e ba sasa muso ate MPP se muso bete yes fine enti no divisions enya dia e bo nipa abrabo se nchichem biara asoru mu mpo se nchichem pa asoru ma asoru ni jija mo se yakonya adi refer to Sahindri in Sahindri no your good side and the bad side in church nti nana American butu MPP amanyoku no for there sempo owura kan wa fa da madwe na wen kakasa na onsa ni chana minua anya ne ene sebe
enkwan ye de enkwan ye de dadado enye ne no be ka kire Kennedy say ni oh okay your party leaders ankasa wo ho your party from yakopan ya doma pipi ekuta former president 2 ba wotewo omote ho enti se no bi kwachiwa ASORBA excuse me to say eni obi ya ni se nsuo to no gina ma ohun se nsuo to ni so ko so ni mu se mu nua nsuo na hwa wonke fi nsuo ni mu o wampa obi o asebe to na ogina ho amasam na to no ye bi na to go bo bi ohun se ogini hudi se obonsam ko so Jesus hwe no o se yin se ye so ye Nyankopon ba etubetuma ato ho afiri so ho abehwe fam ne Nyankopon no abofo no abeso utenie Jesus Christ ko obetuma di saduma no ko wotumi but wa hye no obre ne ho ase na try so ajo bofo ko bofo so ampa se ye do ko so hwe mu no yes ko bofo so ampa ne ne magu ase no ya kasa ha yanka se tumi bia boni wo eniti yo mpanimfo ho no ma montena ase ama sedue nsu oto a asedue na gu nsu no enfo omotena ase da ben eno ma ye hwe ha ma alam eko ma ye hwe ha ma susu ampara se Kennedy nsu okwa na se mena na ponten be biam so gina biam so meko se mo party A o se mo party B o me so meko but eko bi no wa kase be fra na mememfi dwumadi biara no obi di amememfi wo enti se nipa na odi amememfi no ana odi nsemen se nipa na mom ko ne nchen na mnka kasa papa no o voice o ogodom yeah enso sabane sa mpanyifo no mom tentra monko nkotodwum pa mumu na mtoto nsere se menua anko yesu ampara de but ya tutasere but na mo bia mpanyifo meba abraham betesa kasa yekozua wo se ma nsini ye ni nwani mambua de ye emra mba yesa elections internal elections azama de see parliamentarians ankasa ana mo parliament MPP parliamentarians what did they say ye ne de ye kaisa so si yachi nti hwa ye fe nti no ma bia ka di phones ahono no den ka leaders in the party call them to order some na mo gini yanim our parliament nti say nsusu na dai nka so nsusu papa because you na de kwa kanzie enti no from the onset no obehu say ana mpaifu behu say sa akasefo ni nyina no eta ba ko bi achi enti ho da renko jai mi anka me jai ka me nko and then so awon ya we we keja calculate enti there shouldn't be any contest fine but enti me na ponche anka me nko face mi anka me nko senti ni say me hu say akona ye kokko no mu nyina mu ma ho ode nya kwata ba ko agidi a ena ma nya nko bi enti ho na party from afrim because the decision taken no emwa but what na ho no ma sa contest no wa ko dua ko luzu awi a wo se meteme ho tim de beto tasere say ya de dom na ya de yade ene ni package wa bi nyankopon ko no tum de ni package wa bi edi no odi nkonyim but ya be wi ase ya de dom ye di nkonyim eni ti no beto tasere no bebe wa dwuna ko du biara no onsa na chi na omra meka ni kuroma no ho no mu nyina ensom no mo nya kansi omu kosi 2028 no omu hwe no mu ye se ba se dia ene titim kasi mom na ba papa trash na be kese ama omu amuna nkoko no mo se di musu nkonyim bi pedas maso medase papa na nampanten ena etene kan open kwa anamwa obuwie pe de MPP amanyeku ye besane ye nya bi a oresane wate onu afi MPP amanyeku num 2 consecutive times oboboa MPP amanyeku na futa edem pay for the party or 3 impo 3 consecutive times wow Popular Front Party Victor Usune time na power le film ana mo wodi Lucy ma PMP ansana hwa da ma hawo no wo ma ansana walbatu MPP na watu MPP so ala na film okay ni wo Lucy na yi so Ken yenyim party dina odereba na politicians na la ya itumi ni di ho tiri madam
nti o ma won dwene nyama bi hu nkɔ echi hwɛ ahu alaji baomia walkade owoda wasano wode no kobio yes osande ibinmu kɔ mpene ebien ebaasa kofo abira orepel do obokon na abadze no wa da mebotum eda ka bibi afa no ho so wobaka ya president mama kade indi president da ntinyim mote nti na kofo onye bibia da nti so ro ko akuru ebie ne ba sam pena hin mpo a yenyim no ho hwe damana his excellency nana adodankwa so ina ondi bida bawumia CCRA his excellency orokoi onko abanim da na wa kwa abanim da inya hwe nka wono ho bebi ensem papa na bonya wo nti obaye no wedi konyim but Kennedy botum akada me won hwe abira me ya mema parliament mpo minti president da ahwa me presidency obaye den intend this for what enjoy when agitam and oyo true so oben send we pass record wabasana bo akiraw nti edin no company bi ne ba sana what dey your reference no dam nkrofo no na wodi gina bi biara da nti na na do no pem kada won som hwe na wo so no hwe wow apia na do kada sana ba president bi o say Ghana was sambre ni podo ma dibio de obotum ebo na akada won som hwe bi wa so wa hwe we hu de ento hwe dema bible akan obi all who nsa wa chiro wo ba ho no ma obi ba kankan o se hwe we kari wa hwe we hu da nto hwe dam na oti nti won so me hwe no ya so wa hwe nti sisiale adama ken opedo fi ho no on ye wo ma de so ba ne den mpo na so wo so won ko second round bibia abedi nti na na onye Alan ngone bie ni wabata asia ekuru ye flag bearer ekuru ye president chitafuno running mate na ekuru so ngone bie no sisi obanda ngone bie woso wo bompa wa ye party a MPP bogu me na maka kirawo da mun ko fe bie ni Alan Ken wala fo wonu atoto da se da mun ko fe bie ni kade wo gina kinkai ma omiesi siale ya wode na yi na ho na wo chire hu da o sa na mara mpo mepira anala na sisi a wode ne grassroots na mpo wo beden nti da ma bi sa no mbide ifi a wo fi mu no party no a oye MPP sisi a no wona nkuko mpopo na no so wanya aka no onya de obasana bebi o se ne on fi mu wa ye ekol ebie and the first one ankasa okasa ho ne ebie basa na yi so showdown o ye dan na obay o ma mi chire ya on the showdown be mi na sisi a wa asana ye bi o se na no nyim de nche ohu awu hu de mo ko ya wan ye awu na onyi papai mo nyina won de won ka je ho na hien yanko yakwa ye dan ala ewo no ibi boso wa no awon po won tinechi no won kire he biribi na dema na na ponte na na oreka no won nyinara wa aka de yatayi nechi anda de won members of parliament wa tawo bi nechira oyi na abira wo ka de won yi kan abade bade ofori atara anano wose da ha mamo yi no won ka jibosi ambra he na ansa na anu waji tumo ngira ho na ado nti amambu na la orokodo wa Ghana ha na nkasa no wa aka he na kakra madase opeyija nechia adafo kra na ebie ba dofo a mechira ho ne wonya atofo na na ebusia meda no na mpasa mehin na boafo fosu a otode baasa ye weyiye na boafo fosu otode bie na owu 54 to 55 years ni ya shisha be ye be ye ne yi pon pa wo match ya ye ka hen mi 55 years ago yo
nti ebe yi pon papa nkwado he nyina wo bete hanka ele wase na pati be chen pokra na bi yo so mechia Mr. Pani very reverend Dr. Christiana Opoku Opon pseudo superintendent minister na machia papa Sanko Chess Reda Boache mechia papa na machia Professor Opon CCT na machia Saracom Mama Sarah anapay mechia papa na machia menu mo MC Krum Ekrofo akwanso akiri ho MC ya won fanteman me Krum nia so mechia papa na machia menu no mo fi twufo ayase na me chiro bibia yo ya me share waso ebushafo aha na broma man kwan ma yede monwache dwumede sonko no monomix yede baba ebesi na manda aboafo nyinara ase mekire oye diesel gift shop eno NPA National Petroleum Authority nso aseda sonkonkom aseda be sonkoma oye king of the universe the king of the materials nso ye da homa se fa aseda ne be so yamfa ma oye finger and fast food and catering service dwumaku una da woma no gusa hina asema no pay ye de dwumede ye de blam breje and pay money ye medidu ya amo so na agbo edwuma no pay papa anka ben waso aseda sonkonkom eno ye Filippo aseda sonkonkom awena ebushafo oyin da no ye wono cha dondoma ebesine chia and pay yamuhuna cho